galamsey nti galamsey na se wo no ko fa oba no nti da committee wo sa am say me ko ho nti me kwa no no oba na na e wo ho nti me kwa akoka na oburo me ho anam ka say ayi Pentecost ayi so fu bi of ma bi no mo gie me nti wo mo kra no mo ma me lord fair me bae enkrofo na ekoye nti wo no ma me lord fair ana bae nti me bae na be na wo twuye na be ma no so bae nti oba ya na o se mu mfirifie o man kwa o ofie na woni na fie ofie na woni na kwaye galamsey se ba da na akoye o se won ka je be ma se woni ni yenu na ye adwuma no o se obekume nti minti na o ma ni nkume na me so me koye esuro na won ko bobu suafo ma na se bia na wo ye no ni ntumi ni me kuru koye galamsey enti me wo fie na me na se akora no me kuru kwa abo akofa mpena me ko hu ya wa bo me oba e wo se me ntu mfirifie ho ebubusheni be na ati ko bo na mane a won betumi agina aka bidi amawo sai mi kunu de ba bia na busuafo no ye ho no minnim ho enti ho de mintim nko na me ma me papa nso ni ho o mu nyina wu nti o mu me papa busuafo o mu no ese asem bia ye de emfa o mu enti ni mu kunu ba mo betu wutin sane na tena wa fa ko hoda ne ma me ndane kasa ne ma me kura fon so na me ne kasa funso na me ne kasa wampama nko omukuru moda enti mo na ma wa ye mugu ye no na ba na ne de yare ya wodi tu free ya ho ko omukuru omo bi chefi enti omo kuro mo no ko wiye but ye ni de oma mo wansi ase oma mo wa manie okay ye fe be ma na busuafo no be ma ne de bo free mu enti ye fe ni ne be ma ye obayi chese bra wo ne no bra ye nyina no we nei o se edan no wayi sai mienu na dia ma akora no mienu ne sai mienu kura die ba ko na ya wie ba ko na de ye no so ba ko na odi ama akwala na odi ama akora no okay na no na fa mi aka no na wo se oton ti se wu benya sika afa beto o se mi nton ka me de wo no sika ka dan ho de efi mi sika ka ho wonim kura be ma na wo nkura ka onim ba bi kura ya si fie no kura si ye ukuru na nwa nka ni mi ya wo beto fie no wo ni se ko wo si fie bi ya si bi mo wi ase ya pa o ampa brefo ayempa brewa busia bi mu a ye ni akase yem ko bre ye mo jani nya enya adwuma na wo mo twen se wo mu nua bewu mo makopre wo meja pade ye twen se wo mu nua bewu mo makopre wo meja pade na eyi ponko ni podua no anka ne to ponko na wa ye ya wo ayi na ntwie podua anka ne to na konfo ama omi fero mo ma me nsem bi ehi asemo Bell Park ya catch us one more the nema badwama so just perfect Bell Park paper tissues afa tea rolls kitchen towels and a face cra packet tissues ni nyina ya abomode na wonsa enka dem wujade hono wo de kitchen towel ni bi na beso na hono de wudi si a chare pa na msa no dem wutime de pepa esoki esachi mu na wasan ayusu biem afa tea roll no so edamoto kama wudi si washroom wa eche pa ansa anasam packet tissues no ya na de bia to botom kwada ni ko school fabitu won botom faja kwan se de baya brano won betimi de apepo won sa na face fifre ni nyina wo mo e de apepa fa na ba adwamasom adehia agya to pa enuti akwanya ho sa so ba distributor ya frame 0551 144400 0551 144400 Health Alert Clinic enso eka wo se ade yade biada se ya to edin na woni padua mu na che se ni padua mu yade no kwa de ya fabra wono makache enam se yade na ya resa Health Alert ene rade eresa adoma chede ne ache wono yade te se ulcer wo mu to ase ntempa kura eno ti afra se wo mu je ho abasobode afa typhoid prostate nsensem de o de poane na wo sa yade edwodwo no de okone na so wontimi na ene de otewa wote se ni padua no eniema nko yie kura wote se ni padua no mu adwane pa obi wono ma he ne nantabro ne namuro mu wote heat pa wa hwe ya baka so obi atoadu yade eno ti afori chemu e wo madina ka so apokua se ashama ntakrade na Health Alert won mo hwe enhwa no emaum 0242518865 0242518865 ni what scientific clinic and diagnostic services Dr. Nimonso abapa ya chese won de wo hwe asiesie ma wo de
mema no so mema yo no bedi mu a doctor pani ya eno nti o mama ebo ne mra ne se pani se no womb repairer eti wo ya de no se ya wo ho asem na ya din e de ama wo a awafo ne nyina mommo nan na monko na nsa so hwehwem na se ya oba wa wo de no ena how aba ho antempa no ano ahwe esiesie wo kama saa so ena bema so ya de ya kyasa mo aye mre e wo mpam nyina da doctor behwem na waso ano kama e de ama wo ya de hodo e ka wo se ovarian cyst fibroid afi wa himfi o ne manko yie na pese e ho kye doctor waduro kama wode be siesie wo eya cancer cases and as a liver any kidney yade enum ka halitosis enso so eya de doctor one wadura wode etu ase nti brano one scientist eye hwehwemu pa research akese se de be ya yade ni yiri ti dada no ba ya pe na wom so ede nu papa aso ano etu ase program bi o Mrs. House ai osofo no ai osofo na one ne kompai bo no pa shai mudi na chi kotonyo ma no no sa so e doctor kumawu oya dan no so e doctor okumawu na so ewi eche na se oya djuma hoba onya doctor bia Akoma FM 87.9 edidi musa ono nante a like hotel we ayen ko to da me se ade asa o se na me da aka ma me se me no ko baby o se aka che nse me suma baby se kwaje ade ebrem na me se matema aka che ma me o se me kwaje ade ebrem no o se yo mate ma me se wudiri se bibia no ne ntem se bibia ne ntem de boa na me boa na so me de mentimi enyi secret na empia nche ma me se bibi se ni se na ekoso me ne ntem na me ne no na nadamfo ba akokọ bi na o ka ho ne ekọ o de sa hotel we no ko hotel we no ko ense sa ya ono ne me yes o boa me school no do baby awanye me na hofo etimi se ni miska mo na fo obo kama me no mo do ma chi koto nyom ne yi to bi wo ho anu ama miska ni nyina obeji ska ni nyina e be ka won sa pe obeji waji oji ska ni nyina misika be me fa 10 million de waji ni nyina won ho ono so no be da so o ma hwe be ma wa ye doctor wo kumawu be pa shai kumawu no ba shai ya wo beboa wo no ba shai yen kwai school ska na wodi e fa exam ne ko school mu ho se wantua o ma me form se me nko fele no wantua no dis ska ne share no ho ani e ba me se watua no se a metua bibia ti eno na twa ka me se ska no watua ba aka bi no pese odi share ni project bi m ke me for e ma no eduma bi na woni ska pese odi e share sa de no mo de contract na e ma no ayom oye screening no mo like omo ton aduane no omo aye test omo blood ne yi no oye sa de ni bi to the scan is shame nam se du ho abenyon se du ho amenya o de sa wantua sika no ma me na ne sa ko pe bosia no de kotua mi school ho ka no enyina ye hu no oye se school no obe han dan ama me na me matim se na be onu betimi aba ho bi nam se sa no sian iti afi no pese obe han na danfo ne se da bi emra no no ko e ne wo so odi so wo wadi wo de so ene wo so no so edi ne de so no han dan no e de ma won show school na won ye menya wo toto e ko wi e jo ka chem se school ne ho ne mande onu won timi toto enti ene me misika no de e be toto nti wo de ba toto books ne ne ma de ama me ti ma me fen kan se mi sika won ho won sika no ai mi sika won ho de na so sika no afa nya no kore ubusa na nsem basa ma me so mfa ni ko school mu ho no ne head ne ko kasa no hu se watua eno no me etna ase ama de san wa ama echire no ka ase mesinko ana maame ene me ana boy ba ko kofi no ka ho na yekoye wa ama me ne maame enwam oye no se ye ntwa wa abonten na ono no di kan no makọ kasa aba ana no di kan ewura office no ne okọhye ho chei eche no be frɛ menua boy ba ko kofi no ede ne call eho ana so okotwa sika o kai kwa me yanko ye nwura ho bi etika wo tua ye no ye hu wan fa receipt bia so ama da bi wan fa receipt bia so anwe ewi eche na e free ho call ya fa mi ko school mu ha o mo so de ka oho anam say da bi o Mr. Samuel Akrampa e be tua ye anam say da bi wan tua sika bia amai afa mbo maame amanam say o mo sika no wan tua sika bia amomo ebi say school ne ho nyema pa ye ne nyema mo jiji nyina wantua ana ma me fe no ko se no na chi no kotua yo se tambe no kotua ye ho enti ewi achire no na afi wo so otua sika bi e de ma wo mo na ma me so ate ase on de so otua ya balance aka no on fama no ana sika no so kwaje a loan ye weke de manti interest bi e da so bia no o gina de no se wate enu de no ko ba bi o mo waki ni nyina se wontua amunum ha o mai 10 million say
or the Dakaba next month. Na maame so ompeni na eche maame so ate. Onfa maame so. Efiri ho no ye nya no ofe no so menya accident. Me spinal cord me tinti na kem. FM 87.9 Kumasi. Nti mama Akoma FM na wose bema me friend saying a friend no Samuel Akrampa. Samuel Akrampa. Yo. Na Akrampa free hene. Mama me nim baby ofiri. Yay. Nana ma wini baby Samuel Akrampa ofiri. Ba sure dem. What hene? Baby me nim ye efidase hene fa. I know the car kumawu echi ho. Kumawu echi ho kro bi wo ho. E ho na emre bi one me koy o ka say ho na ta dan mu no. Ba me hwe di ai dan no enima bi enima bitima ka say obi ti. Ana say the dan mu si tie no. Won ka say obi ti dan mu. It me busan say wo se ha na ati na mai bi wo fi papa pani. Na ye boja ye June bosume ne da. Etoso enkono ane minim se nyame adawro manti ho ye papa woti apo sa pepepe na yesre ye nyankrompon no kwasem wama na wahwe akwa prasa betu ye ne fia dade ana chese ye ne je nko enti sa bread ye bre no aso ye de akoma mu nsem dwumade na ebre wo akoma 87.9 FM 87.9 na eka ye ho ewo baabi bia da wo bia na ebo mawie meka chose tokro manchua baabi bia da wo bia baabi a wo bia se TV dru ho nko dia ene na wo beko say Chrome TV or say Chrome TV ya digital enu nti baabi a wo bia tokro nchono ne manchua bia mu benya enti mo a mo hwe dodo no a wo nua no enkrafo ne ne aka no mepacho wonu gusu ya people's assembly no onya fanko na wiye enti baabi a wo bia wo de fako o say Chrome TV or say Chrome TV or say Chrome TV tokro ne manchua ne nchono bia mo onso nsabeka na chese wonfo tumi ahwebi ewo ho sanso na Rabi 1 TV so enei enonso ubehwe bi ewo ho na wo a wunya Rabi 1 wo ba bi a wo no search o say Chrome TV a eno no ubenya na Facebook ya Akoma 87.9 FM like page no comment share my YouTube Akoma 879 Akoma 879 YouTube no na ehonso wa subscribe viewers no ma me notification bell no so so you get notified na wa share link no ama afofro so etumi enya bi a share na wono so a share sadia maye Akoma mu Nsem fan club and so fans of Akoma mu Nsem Marco's great family and I think pizza fan club UK and also ya share e dia to nti obi bia betumi a share dia maye na bedwafo aye crowd e ha Pastor Julius Akwaba Mama Joso na neku Akwaba na Evangelist Akwaba na ina Akwaba obi ya crowd ahaya crowd isi wa ho we yere frayo ozi no bisasa wo pe mango okrom ko to bi akoto na mo be fi amabedi na mo ka asamante man ka bi ha na ka me de ni no se wo pe dia fe 87.9 Kumasi can be no na abedi ni obedi ada yes na mo ka mo de mo wo jimem great me frem na ye ni want to know get no one say we dey won pen we say we to be by this side catch me want to know get no want no get no want Ismail dey on pens odo be ni odolastic odolastic baby afa ya free na ya hunu kwa ya hunu ena ma mi bi ba wo so pe so mani kunu bedi anko na chesi ye ni baby aji bedi anko enkiesi ha ena say mama so ya pake
ya paka ya di abesi taking cane o be pepe di anko eza ha na be pepe di anko free ya ho na be pepe di anko be di anko ke ba ke so ya paka na ke ni bo ene ye fiada so de bia timisi thank God it's Friday. Thank God it's Friday. Yeah, betting yes. TGF. Can I say na ka show hinu mu ye. Yes, me ka de baby e ko bi and I get to meet nothing because I say let and cry my mom ya na pokwa ya no vue mama so to self to money hasa and na boys say na na kwa say plan no mu be di amuni Monthly Yansumu Yamusi and Susumu, Yamfini Yamusi and personally, I can say, Susumu Cramonia, and Nanki managing it. Why too complex? What to say the Mumia, a farmer cabano, ya, Bama Bessia, the Sissi, no for no answer, what were in Chenam. Oh, baby, you know, I'm a cancer. Omo ni ase bibia anu aso na mu fie le na mu so so abuwe o yes ono fo anu na mu fie le munya de mo keka no tapa wo ye de ma wo ye ne de munya de mo keka no anu na mu fie le o be fa na anu na mu fie le eti ha 87.9 FM Akoma bu 7 do ya chance ya do ai editi bobody na atwe ba radio no mesi tokro ni chono ni matwa bi mo se krom TV ubenya ewo ho digital me pacho ba bia eno an say wa hwehwe obehu say edem na won so watumi ahwe bi ewo ho na bibia etumi aye kama papa bi na we say krum say ba papa bi eno an we say krum say bo say krum eno an papa bi entini mi enu nyina ya dem don't get confused and get confused cry den Pastor Julius say topic bi ho ya discuss before ya the guest no aba na ma ya chetiefo nyina awafo a mukunu mkwase a se tuo ba bebam ya tumofo monso a mo de anwa mo ma mema ko university monso ya tumofo ma azeli ya tufure de ba fa wa ho fa so for de mo kan ye tie pa e be bobra ma na ya o se ye njojo ano na fie na nya sa weekend o mo aso be ye hye o di free production room and everybody e be ni ya mo ma enne no ye be se ye communication ho asem titu ni mobile phone use ma ma bi kuta mobile phone kwa emfisha wa hasa o ba fa ele ko fa ja se sra de sin ko fo chema aso we di so wo fra we re pa ma nkra afda change topic ma we say sorry na mama men kasa ya ana mama men kasa ya ana mama men kasa ya okay Facebook wa office ya ntuisha dan o de fa message bra ye be kan who is more jealous for no dey ya Friday yen ka phone dey ya Monday the phone dey na Friday who is more jealous ya de baka man na mema ya de baka da ma yen ka phone dey no yen ka phone ada chu obi ana ya be research kakra obi ni yam sofo Ghana for ma no ma bebre o wa o de yen educate Ghana for kakra on say ban mobile phone use gas cylinder use tax kra Ghana for bebre ni tax kra use si e bohu an si e bohu no ni o ye na de won sere se be yeta so mo de kum ho sa on so anye enti nyoma we nyina ntem pese na ye mfa communication mobile phone
social media yakwasa bisi ma on se die ya kwa bisi no se that story no so for entia ya tene se sana man no di kan ye audio man sister be 3 months ago 2 weeks na ebi se 2 weeks ebi se 2 weeks ebi se more 3 months ago but them say sister no wa hear message no but them say on say obi ti send no message necessary so na dia wa mia ni na no but won hwe but no no there Marcus as read o said aha good and you say what was send there was say wa hwe but no there wa hwe just that or click yes enti ne case ni ba ye no ansa na sister no de information ni beto abonten say ta no kura na odi kan de ho popo ye kura mandada no wa hwe nyanu na enu mi sister ba ko frame na no ka chere me say ye ono no say on ne bra bi wo ho so o test na mo kasa normal ba onya send audio ni say a very important message and ade abanti say onya hu say ye audio dia de o ye bi obeja ba be hwa de no respond but say nye audio a ani o mu ya okura enti na ye dwundwun wa na ye hwe say maami nya audio no say 2 weeks so say 3 months so so hwe na ko tie mu asema bia nka de na nka ba besi ne bra na de ka send information ko timi so ano so wo hwe ya ko timi so ano e na ma nya no nko ye yi anofiri wa nipa bebra abrabo mu ye yere no bi wa ye nuanom o be send information bi about 3 days no obi kura hwe ade no mi wa phone no so okuta wo use obitimi at the phone eto jare no da dem ebi o wa de be che kwa no nkofa said ye na asie said ye na ekoso said that on so use phone so probi information amana amro be sa ba ofie so probi afren ba obetimi afren ni pay afren ade be che so wo na ma da ma kese ti ye pasi ye say kwa ba so ani obetimi ama a channel of communication because now we are the mobile phone back in abra na mo sensiri I don't know David asem we won aso mu yeku say ye ma no ya phone na nkasa no si ye kukuru si ye bag ma me kura na mdi kan se me de me phone so de bag ma me duru ba bia me duru ahom se wo ya hwan na abefra me si ye you kon free so a na me yansi ya o jejagu chemu tena jejagu mi etimi ya na me ya me ho aduro na se mu kutafunu so mu yu so Yes, na me ba ya me ho aduro na make e ma ne bebre sa no mote anti SSC account because so for SAFE pa one so be class suspecting here say na twempena because of kwan or answer the cause so no oni hweye but just that onim fun use so na no onim use onya ko to baabi no ya de baabi asofo from anopa ko se nyume so be fe no ha just we do oye bi akofa answer no ba respond enti wo wi a wo baabi no so baabi obekasa yire oye bibi o machi ana na sa person obefa na obefa na so na nye ono onim fu yusu obi nya ko hye kitchen sofo no oya ade asofo so obeye nkatenkwan aya bekwan awofufu aya nyado abomu a sofo just wie otwene nyina wi ansa na oba befa ko so kwamba so ye befa so a sofo ye betumi phone no ye kuta ne ye se be because te said the kind sofo mobile phone be kan ho abrabo o ye one of the channels of communication and don't even can jam say and I frame na manfa brafie obeda bafie obeda enti ayiro so pastor say use your phone no ye be ye den enti na nakwa wo na asiu so kabi asem way udufa ko ni no yam udufa ona me come me difo na mesakra na na otukana fo me difo na me be kira dia me difo wo mu bebre na enne masakra wo ho eno ano na watu ni azofo me nua mo sofo omo nse da nim fo yo ti wani na wo ho no kra o bu nyina ahia futuwo because ma ya ade bi wo ho a se ne kunu ne wo na wo kwa adwuma na bibia si kwa mu a wo firi ho kwa ya na wo frɛ ne phone na wo boa oba mfa wo ba frɛ no na wo hu nse phone no kra da ho no eringe no gese wo ye de obeye wie ansa na wo ba be fa sai ho ɛna na me di kan ya kamede no me de ne se me kopa na me phone hye me bag se me ko ha ni ho
phone no me yin hwe so da kopem se meduru ba bia meduru ansa na matam phone na makohwe so na mahwe so awie no nkese se me frɛ de ofrɛ me no kra no me mfrɛ Jisa me say chain say nipa kro be say dey afre me biem. We was okutafo. Bebre say na bebre tie. Asusu me se me use phone. Enti say wonu me na ekọ ba bia. E na ebia na me hu say oh ebia nipa kro yi. Time aso ebia wo be frɛ me. Ansa na phone na ba me yie. Say me ya ade kra de ne ebobo. Say the whole day na me de ya ade a. Say me nsi ma eni me nkyɛn. Say me wuru kukuo ma eni me nkyɛn ɛda baabi saa na ma bebre ni mama mama bi so te saa o wo be frɛ wo ko sentem kase nyama wo be frɛ na that moment kra no na wo hia sɛ bibi to anka wono ni kan amra meboa wo be frɛ no frɛ na on fa ne phone enti saa mistake na ye no in fact na ma hu sɛ amanfo ba be twa pa yes na me bi hu sɛ na ye fiada me firi makoma mu aka na ma hu sɛ Facebook na amanfo ba pa bomra na omo beba be kan so me ka ade a me di ho fo ena me sesa ya dey afiri ho because obi afa ho ama ena obi adiewu eti sanka o kan ye no send the message no otie ne ntem a komutimi sia no yes me say me na me wadanfo bi me penasem pa in fact na me penasem o meme eti na me ta afre no but edurumire bi me friend na onfa me tumi afre ni the whole week ni nyina onfa ono so a won card dia wo miss call no so a on sa return me so minimum de cry eye no na memma ni pakro no so enti ede na ekoso ede na asie ede na aba anka onfo kra na won kire me mu enti bedrum na bia me hu se esese me twa so kra eni kwa se me ye de me frɛ no ewo mu ho na obɛfrɛ me e na ɔka se na ne ho mfa no hwɛ ade a waye ase ne sɛn ono ho mfa wo a ene wo phone ade na sese me hu eti de metumi ya phone so na me de me frɛ na that moment na wo ho mfa wo no wo ho mfa wa boso me miensa when to me ampeke wo call debi na chese bibi wo ho to me kasakra betimi apeka mo yes obi wo ho anase wo ne me nchate obi a wo ma me message na me hu nse bibi say ya na se bibi say na ye de ye koso enti enuoma bi wo ho na ye ya eha adofo eha warefo eha nanfofo eha busua ubonsie betumi afro obi a onfa mesimiro bi na me kan se ma kire obi me fra no wanfa enti nka se bibi ne e ba beto na go bi ne e ba beku na aka wo beku no enso na ye information bi ananka hia aka that moment nka se ye ho adwuma enti mesra mo mi di ho fonne no mesra me ka ma wo so wasesa na waka no kro me ka no kro na no ka no kro se bia no den me ka no kro pa enti mi di ho fonne no wo hra mo wo di ho fo enti asesa wo sesa na eboa because you Nsem bi wo ha aya na ha adwene pa ha adwene wo betumi ya betumi afro wo bi sa wotumu sa anioma bi ha wo esese wo ne wo yonko ne che wo be frɛ no the whole day onfa na wo be wu anu aye da wawu eti mesra mo ya fra mo amomfa mo ko muni nipa na ya aka so amon kan kire no me ne wa ya aka memfa wo ko ne nipa no so apene ba bia ide atena na nkofa yade ne ewuo ni kum ne yi bibia bia anye de ya ma ya mo yi yesa na ya ne no so die be no journalist so die tina ba ne basa odun fukumfu no de yeti me peke ada so messages na de yenti me baba ne ma bienu mobile phone ene ediawu ena esa ye ne ma yi awudi a ediye ebi ni de ye kan your course bibi ato akwantimfi u frefi be freda senisa u be freda senia fra say ma Yesu eti menso yesa na matumada so na enye o so be fra memfa
So fi say minima de krontia the word mobile and yenti ase no se bia ade na se ben wo bia wo bia na restrictions bi ba say kitchen and say the call because e din crofo and e di bem na say apart from say kitchen and say wo ko dware and the nsuo bekom sa ne ma mi anu firi mu a baby a wo bia say ben wo fi say wonim de asie wonim de nipa no ka kire wo even say text message kura no a wonim kan na bebre wo munya message abo say phone na su me bo and so say the vibration go abo say be so shade kro sa for so enkrofo ade o mu wada je wo ho pa wo phone so ade so ni fa so mo pa ye di bo game wa mo game a so ayi wa talk ya ba yi talk wa be sere crofo na message na hia na ba no ko mama ade we ya address ni ye pass say obi frewa unnim adekora wo frewa ka even say one person be tie na sam kura no that particular time unnim adekora eko obi ti bi sha marafu so o ye so pa ma woni na ma ko se call no basi we say ya na watu ye ni nkomo wa se DNA se dia na nipa de beka a kire wo that number no say na call no wanya ko wo si jaja mi ko preach o de wo mani e kwan say so jam ko wanyam ko yin tinam de ato sika so no offer de ama wajalo ko we na say ne so na ka bia no sa de bi beka ho a so no eti say nipa de frɛ na ma amfa na me de abufuo e react say me mfa bia na bi papa bi di akire hweye nua ba yi die ni the papa yi ene ne sister yi die say message kra no onim kan a at least uba hu say wo nua send bibi audio was send it enti menya dai mi monti ana say ade na sia wie say boni na ba wie enu am kan say me na menim si because me kan say sanka ye nua ba yi say asam chire be man so for friend nua ba no abo na mania enka bia o asem ka chere man akoma eto ne yem then we catch 3 weeks ago 2 weeks ago one fa ene hwede asi ye be sra mu amudi mobile phone di agro no wonti bi yusu no said ye ehun mrasi ti a ja yusu no obi ehun se woni mobile phone so panyini ba ko pe na wo ga na ha woni mobile phone oso wo nhia yes if you say okọ no officer wo we esi wo email a on crofo chat oduru fia wo landline into office ni aso de email you communicate into what is the use of this okay open so abra no office omra no ho papa men so tabe oni mobile phone oni mobile phone me pera sem to one party tie ebi kura 9 ebi kura nson o be fe na fe no won fa na bo se bibia si ofie bibia si nkola yi mu nkola yi bi yare papa mfa phone ni nya sakasaka si papa mfa phone bibia si bia papa no so yare maame so frɛ na ɔmfa na unura na bi enti ye be srese ene ye wie ne bia wantum dem ni se brofo betwa na mom ye fantu ye hofo mobile phone e ba say communication between nipa ni nipa ntem nipa ne frɛ se wo tan no se wo ye de fa na tie bibia na da no e ya sam so ko bi ene wo ka kire wo ya wo so betimi e wo mo bi ade be boa tie be sre ye nhwe asade ni ye na e safie ekum enipa ye niam nso ye you the bad side of it and the worst side of it enti o ma ye hwedi e bi super car dying dodo o say o the frown na go dey cancel ye to akurafu ni to mama na mama ne ho ya mama eno mom de o ye nyina ye di ho fobi e fa ba bi no e ya na sometimes minim de ya na phone de aye mu mi akasa na no me na mfo kwa be ka chew se me ye call e me den ba se WhatsApp de metimi a WhatsApp o but on say obi wo ho no mama wono nya asem a friend 1000 times on peke onim se de na ye wo
say be a one and my dear Nessie, say be a fear dear Nessie, say be cry, be crazy or no one of my own money info on few because that moment no nebuafu. O say no mama na make her say me say ubufua or react. Ba me nka mesre say edu mre bi wo honom na de obu afu se den kra nipa ne frewa wo de tie ensemhunu na wo ka no me sa na me ka no wo de ensemhunu kra na wo ka tie sa ensemhunu na nipa ne ka no wo wie na sa asem no enye wa yi bia wo betimi atwa so ba se asem no ye important message a me pa cho fa phone ne tie na phone ne crowd na your personal thing na e wo say won panka wanto e na your course unti ne crowd e ka social media na yin kwa de a e na nka na papa kan peace ni we nyina wo ha betini akọ but course nso ka ho unti na phone ne crowd mama mre bi me call baby na me call ye nipa no se me fa de embro ma begina of 1 hour mama nye so onjina phone so ogina phone so ye call what friend 1 hour wo de hang it up and now catch any across oh hold on e bi kra wo suma obi enti nipa ne de ade na ba na se wonim de enti kra ne se me call ye bibi na akoto me ana me begina o entrance on BBS 1 good hour enti sa den de asema papa de abai de ye nyina ye de ho fo enti ye hwe ye phones ni ye na nu nti na akoto phone no nye se wo de be ye WhatsApp ana se social media nko enti a course no so hu hia pa no kwasem hu hia pa ma yes now the one kabi monto aso ma on say top to discuss ye ni makọ ache ye ni makọ abre papa we zabren go for say dey na anisi ka no mi akasa no menye obi a after work I don't talk menye obi a me pekasa bebre nyame na de me be share say adwuma we mu enti course no dose sa no a na asa me home me dwene nipa ho wo me sa no metimi adwene wo ho sa but just to pick the phone and call no ye bibia de ma me I know say enye good bad obi anso ne sadia osi etie ye besua ye besua nyina ye besua kakra ko me die usana na phrases ya dia ka 3 hours ni na biza ko obeje dia bo machi tire me tumi kasa papa no die ne ma famu aba minni ye meka ye mi no ye ne kakra They be a miss record, then I call back. And sometimes I sleep, I don't even call back. It's another a suit, never needs a tune, a mess. Un say yes so sometimes yen to me for phone no enkuta meta un say so for Julius so so ye beja ne baby and so yes omo da bia no omo ekuta wo mo musu esese mu hun say ye ma no ye ho ne o ma don so ye beja ne baby ye beja egu baby enti eya na eta hye ye bag mu enti baby wo so wo ho adede edonso enti untumi nti se wo phone no eringe but mistake aye ne say ye bedru say ya ese say ye return back nipa na wo frɛ won ohia wonti na wa frɛ wo nanso so ya nya ne saa ya call back biem ne ye de phone na ye dey ato ho na ye gya ne ho saa gese bia nipa ne saa be frɛ biem wo saa frɛ biem no so kra ne ye say be long story adai wo frɛ me adai e de ma fa da no ma fa na ye dey phone me ya me dia phone no me dia me nam to ye e de no wa frɛ me na ma fa na adai wo e de me de wo so ye gya wo kyerɛ no obi si wanya ofre wan fa wantumi ansende sika wo sende yanka be yedan wo sende yanka de ne besie o sende nso ne kosi kasa da ntire wan frɛ me ansa o sende o sende so kra wo message no frɛ ni pakro ebia ofre wa na wonya frɛ no wo so a wo mfrɛ enso e ma na edika ya no mama ne so bia no saa no muti o obeka nsɛmfo a kyerɛ wo sesi dia na wo ha adwene saa no ma mfa wunim ade na me ye na wunim sa me nsa kuta bibi mu na me nsa kuta bibi mu no so dia ne ahomaso ne dwe no enti yesrɛ obi a wudi ho fo ehia enti wudi ho fo wa gitum mama na hyesa the brain of communicating na me bro we arrogant obi wo ba bi a
arrogant ye to me frɛ wo bi wa ha ye ba frɛ na ye nya no enso so akyire ye benya no na ye kyerɛ ye pese wo kyerɛ na adwen e die no man frɛ me no man frɛ me na mo de me abatum wo e no man frɛ wo so ye frɛ wo no pra wo wo fa na nyame adom ye nya wo na ba kyerɛ wo ebetumi atwam wade pa bi ebetumi ahwere atwam ebetumi ahwere wo ma so ebetumi asi a wo hwe animu kwan ebetumi ahwere wo because wo frɛ wo no wa fa wo interview no na nka your time say ya sesa no de ko say ya frɛ wo a wan fenti no ebetumi atwam obekɔ ne ya wie ne afa nipa na wie na no one some crowd be ka cha phone no so kwanye ma hwe yenti ase say mobile phone abeka one of the major means of communication and communication to ebuo nipa asem ba ko pe bia obetibiti me mo gina pe bia abrante bi na owie school no pa adwuma ye na onya adwuma na onama se ya o na nadamfo ka chen se ofre no mpo phone so opeke no se mate se ye fa nipa wo aha senti fa ka ko ha ko obisa asemasi obisa obenya ma me no kasa sisi brother no wo live story onye se bia me no ka brother no wo abroche sisi aye kasa just that information now we now but fancy say call no wo message and I go start attitude say me free back and so even though me hu anasa e be nka this great opportunity aye ken nka we nya say na vice versa bit ma ba say danger bi and anasa atan offer na mana yi no ho afiri mu say wan fa obede no afiri sa danger ne mu ntima de ya kan say mobile phone lot of us abeka ya brabo ho eti wunu ya wa wonim kuta minim say obi abe reason ti ama wontimi nkuta phone e ma ne bi beka say ye kra de ye refi ho ntem ti ebetime gya to kema na yira nti ye de me pia bonti ama de beto dem ama makwa aba eye nanso saabre na musu bia na information bi wa betima shift wa brabo information bi wa saabre na wo se wo kwa bonti ru afi ade nti wan fan ko ke betima sesa wo shebre nti ni nyina mu let's balance it and I own say obi nso beka say bia media mobile phone kuta de menya de nti me ya de the whole day no da baby anwumere no akwakofa ma ni nyina obi abenya better reason or de be cheche ba de e be say kan say aba be kan ho say eno kan ade a yetimi ni obi din kita ho no de say de tie bia ye make sure say ade che ade say na say bra no ye be hwe phone no so hwe say information papa bi wo wa obi dia ba na a betimi aboa me ana betimi ama menya ba bia agina na betimi ayi mafiri amane bi mu ye ncheke sa anyoma no e ba say betimi aboa ma na no obi nso bisa se ebe de na me me yere ye ya obi afra me ja akwakofa ko na no de pam and DJ Clinton no NS na bisa and DJ Clinton no NS na ya yemfa ko ebi nso wo ye ba ya no atu no okọ no akọfa no de wo ya sa nye meshu na say eno de na wo tu no akọfa mama otu sori kotie call ba o samba wo beto aso o beba kwa no I think say no so and ma another reason so here eno de wu wi anu afre ni bakra na ba ma obi so wa de bia na from that side de bia na from that silence the den say obi free na obi nya no de bia na from that silence ana ma te say de kan ye tu to de bi so ye so ye juma na ka ye tu mo na funu ye tu akura so ma obi so obi betimi afri one obi so obi ko ni ni wo wa fro ba ku yenu mi ansa ke jai so obi kra nim say ye wo ye wo studio ya ye ka say onimu pa wo hwe TV bi no ofre enye say bi a ya hwefo say ya hwefo ye omo ewo ehwe ni TV so ni ade no no fa number no no ofre. But there are some people that personally they have your number or must know your number or your friend or no would in come up. But what so what TV so what can say no offer me for excuse and now for excuse na me make call no hello me pacho me etie for me nya call hello like seriously and also I say check say ni you be deliverance now or they so for China menya ko na me ntie say ba ni say ya ba ma give be a nipa take you serious o frɛ kra on fa nti ye be stress say o frɛ obi and one make sure say important thing na o frɛ no
ma obi so fra o pese 20 hours papa no gyina fo me problem ba kwa me ntumi mpeke nipa bi no mo call 20 hours aden edi asema obi kura ho anyi wadanfo it is only mo we nyina ye nioma ema nkofo bi nso a omo mpeke call no so omo mpeke ye nti mesre ye tu for say ye mfa course no ma ye tu for because ye nim say betimi aboa nipa ebi o attitude say me de mobile phone use de me nim ye ati say gas cylinder da for e beba besua no so ma bebre ahye o mo fie because they don't know how to use that appliance it is anyway ye beba besua ba ma ye hu say ye pese ye kire nkrofo say wonim mobile phone use kura na bo hu mo de fi say edu ba bi a etai boa e ma wa boa nkase wa brabo oyi edie adwuma opportunity bi oba bi empeja bi betimi through call na or reject no and learn how say e bi abra no bia no call bi e beba bia no o le say wantimi kura mpa amfa with immediate effect hu ye na no then you return the call so wantimi amfa wo be hu ye na no then you return the call ma ana azafo nso wom cause you may be so wa and so why eno de ya ni brad ye eno ye ni brad ye ana ma wunya sa de ubehunu wa drop ma wo mu Fred ye police for rough e de fire service for rough name ambulance yeah Ghana for us a growth he said abai na afeli nsuo no afeli fuel na wa frɛ eja to ye na people afro we ye ni so dodo na enye no frɛ na hwi ni ho ada hu hi ya fa so complaints adien so enti e be sra mo mobile phone ye nyi so no nyansa na ba be boa ye o be o san ka o fa ka tua VIP 2 million now mobile phone ti now your course see a paper see na 2 million what say agro we ye minim agro we ye ni so yetimi fra na say ye do rough na say obi fra kekeke no in fact unto say we tie o say we je itie mpo because me so o can san kwase asem no sabia so mo fa nche me so be to be man I'm also a human when you did matem but mo fa nche me o eye wia dodo but eye call name sa agrofo no esa and chese me bufu ya to the sense ko bi aba na me peke bi hello ma ko nie me pa chawane Akoma FM onua TV me pa chawane bibia me pa chokasa ama ko awie de na mpese me ka cho se sabio sabe etie for the pa kro ne ka ye na me ka no sabe me ko dotwe I'm telling you. Marco ni I won your TV. Akoma FM na mse ane. Okay. Marco say na mse sao. O ko do hwe. So ma me kura bi. This is what because I was like, what kind of nonsense is this? Yeah, disrespect. Yeah, friend will be Broni ya dey wey for a purpose. Broni ya dey wey dey buy no kwasem ne say yen Africans ya kama say dey broni be ya bre bi ya be boy bi ya. Yes say ya dey no. Because say na so for ken ma mobile phone as sankofo be na a lot of people are making money. Mobile phone a lot of but on say sebi yen na yen hu ade na de ban no yen na ya ma ade na adane awuduro de amaye mobile phone tinkrofo na say ati ma obi say on first of this kind of when am I fast for years ya friend phone so na da hye na ma do awu na Akoma and because of that the first call be about on for say bia of friend to aso no hu say answer gadget na da was mobile phone ma ebetimi akum ebetimi amankwa ebetimi de yedi aba ba yewu say de ebesi fa use titiru ene awafo ma nkola wo fie ene ade danger nti
obi frewa saa nso na yeyo bi nti information papa bi nti ti ma yen check saa nneoma no ebe boa pa ma ahoma so okay na atie fo nso emfa o ma dwen na onfa mra mu bi ebia na wo mesi ko bi ma wadwuma bi bɔ ana se wo mesi ko bi e ma bedru akire no na bia ya so so bi kra afri mu wan fa no nti eniema bebre nti yen hwɛ so bi e wo experience bi obɛ share ede atwe na 0322498035 0322498036 0322498037 hello Udeni baby oh ma ko nta so friend na na bia dem ka se friend obi jama ko na yanko oh ma ko se the program no baby amode fufa fa na dey happy na me hu to adwuma no cost of because we do adwuma mo ko ko no dey we say we can you so for ko no dey maybe e me ko dey enya desemada e tom ko ame fa na ade so yin e hia me pa your message message desemada se for na ye ka e de ka e de ko bi me bi ko ama ni obi send sika 500 me ni pa na me he me ni hwe ba ni di me nya ni me hwe me what's it is it go la se ka ma nke bi akwa ka yi but me dey be ka na se ko no bi e ba ni fa ba ni fa because ka wo bi e ho se ja be ka wo bodi hu nti fa na aboa yi na enko so akọ nana afanku o di ma yi ka konfo ba ko pe ko awo bi mu nyame ensha papa power bi mo we did baby hello yeah we did baby free from Shaggy okay Shaggy your chairman for nyina yankwa I will support everything so kuna abane die I say Akoma no kuna e bo kra na o fa na bo ha I re Akoma tuo ni sai so mo so dia ko da ni no ba dia o ba so na na be so na ni hobi ana ko kunya akra bi na me se be na ja e di nto ho agro ni nto ho agro na mo se ne phone e bele le se ko na ga na bo me sa so moment na me ko me ko pa phone ya apena na ga na so isano no enti e phone sa bele bi am to be na fi mo pa phone enti fi mo me fa phone na se oba na me na we no and the friend me bano wa ko am ai thank you dia abefia to amani nta o ntoni na ko hospital e say je me ba na obu do be on ti so ni be dia e me ja me ka je ni so me ko ti ga ti be ja say you na to me na o ma me ko na so me ti ti ko ba na so wa anya pa sa fa na wu bi hu nya no wa pa obu na aka to ti bi me de e ba ti so ni de e bele a o ye de kura na okay wota if Akoma program we dey da Akoma ko pa ya ko come we didn't be afraid kafra we didn't be afraid I'm not we did work my kafra okay be me na yanko I think really a national issue pal it was between no one and my friend but no friend now if you are na abakuma se na o se we mpabo bi be na that time so me fi me pay ska kwa ko to the same mpabo ni bi so ni kita me pa e be le first one na fa na you for na ni say na me friend ni friend or first one ma fa second one ma fa the third one me say baby what time the third time baby a serious issue and I take it so what do can the mpabo bi go by e choma correct no baby ntino na fra all ventile ko na me so na go tre and I'm so mrikam and I'm to no or the government so there no matter what you're doing you be fair also ko chetin na the country or fail you know ko era se pa no be do apa mo me ensha papa so ya kafra onto me enyina so dey na bia free nka te friend Mohammed nka te free ya Mohammed yanko radio e big issue pa na mo dia ba nya me Islam pa obi ho akura phone so onim how I say useful the same ready obi na o ma me yar me friend say friend abara man so ma me yar o say ajabu tia phone kwa say sika no mo pe enso no ma me ne yare
time na ni bar ho so 3 days time e ko frɛ back no ni e sa dana no ma me yere ewuye wa hu ma me kwa me yere am yan si no ni sa mo ba phone no to ntu issue adna ento en ha nkoto so yere issue nko pikie na ko me ka so ma me yare ko ko to ma me funu no me san so am take call nti o ma me funu kwa yere wa hu mesra man fo se ko ba sa ora pikie na oni nvanyere enni ko hwede so nkomo no hu nya kate no me yo je oyere oye me da tena me hu na ya djuma ma ku nyame insha Muhammad within baby afefre oh no no mama ha just mira eni me dina fa mo ye nyame insha mo papa no mo Solomon Nsem bi emro so kra fa na eno ye asoma mo dia betu gya no e ya sem papa o e so free apos e bi di transfer e bi si di diska you phone to buy for purpose for business and you not a good one so we do maybe we go to baby we match you now so we are afraid about when you put it to kajo na ma afraid on fa so kundia you be ku because we dey say we am on the phone so on je na be this year what friend e go ko be to afraid pa no we be just e dey asem sɛde asɛm yi a wobɛka no koraa no na abu abam yɛfa yɛ medemedi meyiri deɛ ɛyɛ mpatene sɛ kasa kakra ba ɛwɔ piri kokuru na mafrɛ wo ɛde asɛm mede asɛ papaapa me nua bɛma wodi ne baabi a afɛfiri good afternoon good afternoon bacho yɛfɛ me ɛsta mekasɛ fita akwade papa ɛsta yɛnkɔ a Pacho, asema mo discuss good pa good. Cause mala buku na mane le tipo. Nka akasika saba. No pokom na mafana. Ma fana pekeda. Nti nda ma discussion wa da na good pa nti me so na ala. Se ni obi anya akasika sapo. Na wa epoi no afro pa ma so na ya wonfa no hian da se. Nyame insha papa odi ne baabi afefe la ya ko se me nua ba papa mama mama mo na djuma pa mo bo djuma pa da ma ko se ne de ya le kese pa na mo dia ba ne o pa so mi dia ni joel mi do do ahen ma kokko mi ya le kese pa na mo dia ba yin na edi no fo go fra to dia aso fa so won fa so ne mo ma de ba ko um je ton no na am ten fa nya sa ka no ye yusu ya to enso ye nyam kunu mo ye nsi aso ya pa to yusu obi o ho ye o ne papa de man ma ko o de man on de o fra no kwa de man on de o ninje so no kwa a kire so on qualify hello na hwan ya sama inge de so o so na o afre ni pa no so nti ye nsi amu ye kwa ya pa to yusu fon ya de sia ke tie pa discuss ke tie pa mo de abai nti phone na ekura no de ba se nka be boye nanso ye na ye nya hunu mu yusu nti o te esia mo na bia di wo fo nti ensia mu yi ma ko ku kam ho a na djuma pa mo bo me insha papa jowo bia afa ye kafra me nua be ma no nua ba na ntimi bia afa hello Marco ni baabi afefre Marco mukasa fita klade agwa kwanta otuni embra me frɛ hello ntumi anyina so baabi afefre within baabi afefre yeah hello yes good afternoon I'm talking program with the fine pa me being be like that me successful in the month na program we a baby madam for your friend na me su akosha djuma nti me kosha djuma later my friend obi so oil mason na me super obi dey no contract no ban assurance ama mercy nti my friend almost 3 days my friend be on pick call my friend be a day after so 3 days na my friend so I dey say na djuma binti if you know the saying they no friend be say me say na djuma na say me so if you know so na friend be or friend so na take because me say phone na one nchen
and I'm a friend on people, which is I'm in the saying you know the journey and my information. We didn't baby afraid. Hello? Yeah, hello. We didn't baby afraid. Your friend Kubwa, the concept Bishop. Why, Yanko? The case with your phone in a number of my part. Mobile Edema, Asantuma, and the Ghana as a whole. Now, that is where I'm able to know. No, Efa, Obani Brema, Enkuta Hudiano. No, say, I will say a baby. Emma, Obia, who the rear. You see, a young Noma, as you say, the Okoko Warrior Bar, Naso Warrior Brema. You're doing the and now Berman will join him, and I said, no more no more person Berman near Moa. Utaki catch Reno, said, yeah, we didn't see him in Egypt, we didn't see him in pet, we didn't see him in pet. Now I don't see now communication with you. You make sure that your baby is ready, Ama, Aswaba, Pedini, Yaya, Tiedi. If you say, so over for Basa women, a trim trans on my warrior. We try to build this our communication. Let's say emphasize at least every 3 or 4 hours and now 5 hours. Women say, me could friend me and I'm the friend me. Me particularly, me will allow me on my phone swap and remind me Emma me free me dofu. Until me say, me dofu be at least every 4 hours be of free. So, you know, obey attend to your phone every 4 hours. 4 hours in the swap. Women say, we don't call the bar and our small to say you have a friend. It is a 4 hours in the crampiness or unfair. What do you find out? Say, I don't teach and away their 4 hours, you know, as one unfair. Oh, it's an enemy idea, a boy relationship, Emma, a normal to you also. Now, your friends and sir, about where you are, we could a body to our way. No meaning I know war a friend in Ohio, Columbus. I am sorry. Or that man don't know some people. As you know, if you are the button, 87.9 Kumasi. If you are the button, if you are the button, oh, and you know, communication with you, thank you. I didn't come upon him, Tama, and a dog. You see, I'm a friend Jesus Tower. Your friends also for Richmond. To say, no, I said my Bible to us, so I saw around me. We don't want to be. I mean, in show, papa. I mean, show. We didn't be free. I book from South Africa. Papa Jina, I don't know your family credit in Benny. Marco, let's say when you give me and Casa and no program, Mamma. Most I say, I'm going to find you. Yes, I say, Shannon, be on Margina. I'm not coming here and pray. Miss Remo, we are come pie hard, Jane say. Now, found some kind of call by men take Kiana, Odi, and the OVD. Satan was that to Odi anyway. Nanka we are now partner the fire and Kedabwa. And so on and down. Then found some coming phone. If you will be a say about the poor Brawama, the Sama. Tomorrow, come on, I am on Fankang. Or bow for 4 and 15, then I will follow you 4 and 15. The little one, Bisa. No, into me for the phone now. We will be able to me, Siano. And that's okay, me that's a papa. And we are drinking with the Pastor Julius. Mass, no dear, that's so bad. Come there, Mass, with the grass topic. No, a hot cake. I feel more our room, a dream, and a prank of a safe producer. Pastor can be. When you say, Ebia, Pastor Julius, never frame me. Me pese me fa no ko nti ko ne ba ma mfa nti any other ko be follow bia no medwene se bia o the different line and efre and so bia na ye obi foforo e bi kura opportunity bi and e ba ma but because of me pese me pick Pastor Julius course nti different ko be bia no me madwene se me mfa e ho no so se ehwe ni yie yes because of friend ben say
Oh, okay. Yes. On picking strange numbers. Me and me was adding no. Different number be from me and me fa. Say o say will be a number be from wa unim number need to from wa unfa. And also cry so yeah. Aha on no numbers. And also cry another thing. Unim the integrate bia. Obi ne de na me cry no me phone. Edum. And I will be exactly. Obi ye bag obi phone. And I me fraka say na to me. E wo baby so me pick strange calls. And my numbers me phone ayira ma touch for me dey afro won pick strange number afina won pick the call. Enso me no ni accept. It is any man. Say nipa na ji say bia won send the message e ka che ne say ye me assume na me phone aye say ni say na me dey way from no e pick or be pick. Ma so bia wo question bia or communication through phone aye kan wan say bia obetum dia ba e wo Akoma 87.9 Akoma 879 and so YouTube Facebook obetum dia fa ho so so na your numbers na go so obetum dia aba text message na ya kenkan e dia ma question bia opebia nyame adba Monday ye to so na ye wie no ma me de we e ka ho na na akua ma bam se obi nso wo ho ama otimi se o telephone so anopa je sa na adwo ne phone ne je hwe na just as obetimi mi na phone so anaka e bon so aben obetimi mi na phone so anu atogatem obetimi mi na phone so anu wa poli enti ye kan e vice versa obi wo mpefo no use kura obi so wo pe ma ne bro so de say ade aye so addicted to phone no ultimate that's just a minute e wa bra onko phone so and also so essay ade pa nti ye kan nya sa bia ye kan uti akwacha phone search as de nyina akura oba wa no aduane te se de kan wa de aduane kura siga so no abetra phone ho TikTok ina kwete kokoro na aduane na ne ja tom wo fe wa jina ni so wo so wo bi on mo gafra topic we there topic no ya bro ma asofo kwa problem was asem so for betting I prepare message ma so Facebook pepa na we see na we aba pepa na we see onko prepare message ko kan ba wo da and asofo be bra ya mre nyina free mobile phone nti ma ye can ade na one positive and negative nti grofo be bra start ka say social media dey be say me nya test obi ka pe message ko wa bon onim no that is where we are going nti won say I use because ade no obi dey nya sika pempem all dey wo say ade na be say yes and you know say and you won nya nsu ade nti ma mesre asem na ye ka no both positive and negative ye ka say wo mo a empany use kura no ensu so metima ye ka say wo mo so aye addicted am say wo mo fie no so obekọ fie a wa fo mi enu tem wait ho wait obi emi na phone so o me mi mo phone so sa awale fo ye nyina ya ti wo obi a ten phone so sa 2 hours ye sorry ya ni ko jara kola wo mo ankasa 2 hours obi a ten phone so o be tese we sere quick we am see ya we so quick just enti sanu mo we nyina ya nioma ye say ye careful ye beto aso ma brain ntina ye ko fa ye case sign be hwe loka ye de to ye phone so ye ntwa ye homra ye ntwa homra na ye besi ahwe loka ye de toto ye phone so no ya lock eboa na say eboa because betimi abase bia o phone no ayira wo baby but we nya ebia enye nipa bone ne fa nipa papa ebesi den we lock no kra no afre asuma say bia wo phone BBSC mefa say accident BSC ya fa wo phone ye pa busuafo bia ka kire mo say asuma si bibi say na abeto no kwa mu besi den ye lock no afre obi a ye be hu ne number ni aka kire ni ti no ye be hwe ni na ye be ni na ho adwuma aha no station asa o hwe ba bia wo bia na Akoma FM dia Akoma mu Nsem ene odwuma dia asa o hwe ye ba we mu nyina ye bro se da bia efie be ye social issues ho adwuma ne senti ne ye de we mu ye bro nti Monday nyame adu ye sinkonwa ye de aka nyina ba beto awo so okay ye twa homra na afa ye mfe guest me ko ho nti me kwa no no oba bi na na e wo ho nti me kwa akọka no e na oburo mi anti Pentecost of ma mi oni kuma mo jemi to mo jemi to mo ma me lole fe na me bai nti be ma no me bai no so na otwe mi no so bai
ɔka m sɛ me mfiri fie hɔ ankɔ a obɛkume nti ɔka na m sɛ wodi agoro na when free fie no a woni ne koye galamse esi yenum ankɔ a obɛdan kume nti eba sa no manfa anya asɛm bia nti ɛhɔ anu san ɛkɔbɔ papa bi no ɛhɔ ayi mrante hene no ɔkɔbɔ na mane sɛ omi mfiri fie hɔ nkɔ ɛso obɛkume ma aka ne be mienu mantie nti sa na me de ɛne me se so obɛkume de ɛne me firi fie hɔ ɛna me kɔ ekurum nti me kɔ ekurum no ade me papa no ma me nso awu nti ma hyɛ da nya nipa bi ama na ayɛ den ɛni mechi ɛna me pɛ papa ba ko na me de ne bae sɛ saa no wɔka de ɛne efie no wɔmfa me de ɛnyɛ den ɛma me ɔsi fie no wɔde hwɛ akwala no nti oni bibia de ma me nti ewo ma me de manka hwɛ ewo ma na papa ɔyare ye nti ɔyare ye na me kɔfa me ba no so kɔ ɔmo kurum nti na dan no na ɔde bia ma han na ɔgye sika no ɛna ɔde kɔɛ nti ɔkɔ ɔmo kurum no kɔ wɔ hɔ Akoma efe wɔ hɔ me pɔ de mante nti madam fo baako ɛna ɔno bɔ mamaneɛ ɔfrɛ me sɛ me kunu na wu ma tenam si da bi me ntiye nti saa na me ba ayi me ba me san ba bi ni hɔ me ba wa na me kɔ ayi me kunu wɔ faase baako hɔ na me kɔ gye number ɛwɔ hɔ na me frɛ ɔmo kunu mo ɔse a wɔ wu ɛna me frɛ me kunu ni abaako na frɛ na me san sɛ adanti na me kunu na wu na wan frɛ me nso me ne wɔ ba ɔno toto paapaa so a wanka asɛm bia nti wɔka tem so ɔbɛba yɛ kurum hanam si yu nti da krum me wɔ ha ɔno po ɔba na wanfrɛ me ɛna ɔbaae na ɔse ɔba bɛhwɛ akwara no na wahyɛ ɛyɛ da ɛde bɛyɛ ayie no na maboa me ho ne yɛkɔ ayie no nti ɔbaae no na ɔbɛhwɛ akwara no wɔkɔ no ɔma ne 10 cedi na ɔfa ɔkɔɛ me deɛ manka hwee nti ayie no tam na ɔde maae ne me kɔbɔ no wɔfa mama ne yɛboa yɛ ho nyinaa oduru hɔ no me frɛ no wɔse yɛ san de ahyɛ da foforo nti eduru a me frɛ na msi yo yɛ aboa yɛ ho nyinaa si hɔ saa bɛsa busum mienu ɛna me san frɛ no me frɛ wɔse me nya abotare wɔyɛ me saa wa mama nkɔ yie ni bi nti yɛ da koro no hɔ saa no san frɛ me sɛ wɔ ba yɛ san ba bɛhwɛ akwara msi yo ɛyɛ wukunu nua no ɔso ɔba hwɛ akwara no osan bae nti ɔbaaye no menim sɛ me ba no frɛ ne phone so ɛda ɔba first one so na ɔde ne number ma me ba no sɛ di asa na ɔmo kan nti ɔba na me ba nso ɔne ne bɛkɔ nti me kan ya me se me ma ne nkɔ me ba no so ɔbɛkɔ ɛna wɔne ne kɔɛ bɛɛ 7 months na mente me ba ne nka na menim ba bi ɔmo sam se mɛkɔ akɔhwɛ me ba no ɛna me si mu nti me koduru akra nti ɔmo kɔɔ no me ba no hɔ na ɔnde ɔyade obisa ayi ko na ɔmo so 87.9 ɛna wɔte na nafofo na ayi mema no no ɔmo kɔ school na obisa ɔmo nsɛm direction nti da ko na ɔfrɛ me na ɔma me direction sɛ me duru akra me ka sɛ me kɔ atadeka ɔmo ɛbɛkyerɛ me ɛna me de me frɛ papa no me frɛ na minya no ti bɛ na otwum yenu na frɛ da kom to na frɛ minya no na mse me ba bɛhwɛ ba bia me ba na tie o se o akora no wo ba akora no wo ba wa hwɛ yi na aka so bedu achi nti memba wo ko school wokɔ ayi masalachi 87.9 ko masalachi o mama kwan so wo san ko masalachi nti memba am see akora no so yu na che nti o se me hwɛ ba bia o tie me ka se me ba be fa no me se be hwɛ ba bia o tie me de ya me bae nti me si mu ko duru ho me ko de wa me si hu me ba no mani anje nsan gugu me ba no ho saa o se yi papa no so mani sika o fa duro bia so enye de enyim na nsan na tie gu me ba no ho na am se ne me de ne ko hospital na baba ma hwɛ ne kakra na nsan ne kwa mama na nti ya sa kwa nse won tra wo bi na wo ko school a papa no mani 2 cedi o ya lifting man lifting bibia ni no amani 2 cedi no wo ko 2 cedi no no na beda ne yema fiti ayi anopa ama na abo be 7 asa na mo di fie aduane nti apart from canteen obedi no school mo no eno ano no okay enkunkura wonya bi nsra
gira me na ma send iska asana wo de aye den ato nku asra na ansan bi agugugugu nanim na me de akora no so ne me beba na me ne bae me ni akora ne bae edu be 1 month me kwoti a ye se papa no so obeton fie 87.9 kuma okuru nya ne so obeton fie Akoma FM 87 na me fira na me se wo so ba beton fie de fie na ya wo de ya woni bram ne ayi Sacrum TV and Arabi One TV no Facebook Akoma 87.9 FM YouTube on social media TikTok on so edi atwago pa still phone lines no so na so red na just say fa phone na PK communication ho no enkrofo wa sem kase pa e ka wo ho joda ye bese ato aso na fe ya chechim na sabre de ye kwai na ye ne nua ba bi nkodin komo wo haw ne ye hunu kwa ne be fa so ade haw no ye betumi apɛ anop mesibre ediama no obapa memo hawie na pom te say me pacho Awurade adom me ho ye udin me pacho me di sika me pacho ade na so pacho sika ye na me peso body ni nyina ade eche me sika eho na pa ti na efra sika ye na no okay sika na firi na bai pacho me feasting region kofodua awie me pacho eye boko sa me ntie me pacho eye anywhere do Biase Church of Christ preacher ani ne abusua kwan omode me na me so na ma me de asem no e ba be dan mo new Biase Church of Christ preacher ne wofa se ne wofa se ne new preacher no ne bracket wa kwan bo na omode me na me so ana ma me se me de asem ba be dan mo na ma boa me okay we dey to aso e na ye hunu asem kro me pacho asem ni na ne say 2017 ana me share preacher ne wofa se e fene Samuel Buadi no ye djuma wo agrochemical we do Biase ho ana mo transfer ne back for odua na me so me djuma metro mass ana odi hu me na me so me kwa abemu abako akwa ne papa free no 1.5 na papa ne free mo ento hu me ne me kan kwa ne chance mo baba ako akwa ne papa free mo o pene so ne me betina enti me na wotena e enti 2018 ana na djuma be free ne nsa ana o call South Africa na djuma ne free ne nsa no na company na hand down ede mawo nti na wo so mu free edanim wo so akoyo hoho ko fodua ho nti ma meje no ene ne tina me bia me wo ono yes ni nyan mo South Africa nti no o manya adwuma ma no pese okọ South Africa ho no mo na me ka chense nka ma na enko ma yetina ko fodua ho ede no benya adwuma foforo aye me ka me no sen bia o yeso obeko o so okọ South Africa abahwere no o sha oba mo obeko no akọfa bi ho ati before be ko no o ma me ko oni me ko ni ko madu Biase ho se me yan ko hwe se na be ya o maniska metimi di akwa bibi oni ko mu ama no nti ye ko Friday and addition Saturday ni ye bae nti e ba ni 2 weeks time and that was 3rd August 2018 87.9 kuma o ko no from me ka che me se me fan pai bonta na echi ne Awurade ya adum na onya adwuma ya o be maniska we from de aye me ho ade e wa mo a me de aboa no ana me se asem pa afi mo mi wo wa bo na afi maka che mi se na busu afo se ma ne ware me na me wo baba akon ade no yon da ya wesi so no akofo obi o baba akon na ba no mafogu aware nta ma ne ware se na oboa ono oba fofo na hihia aware nso ono ne bra no ono mo wo ne ba akon ene frɛ me ene ma mi peni ba ne ma mi peni fe ne me de abewo oye popular wani wedu Biase pa ne ma me peni fe nsan me de abewo 87.9 kuma me de abewo okay oye popular wani wedu Biase pa se ne ba fi ene fe me ka che me se kwanya ne nwane de me nam so na enyo de esa se ne nwane adwuma se me njani mu ma me na ma gyan chaboa na amna bedu wo nti e wo se nwan so nya adwuma ya nko no so eboa me nti sa na nwane ye dia me mfre ne maame na me mbo ne maame amane na ne nwane de ne maame afrim ne maame ne di na ade nti ampa me frɛ ne maame bo ne maame amane na maame so wa ka se ne ma ne nana e ka chen se sa me ne oba bia banu adu Biase ho oba na ge ne nan ze pa no bi sa me se na se ne me ana sa me se da bi no nim na wa adwuma na me se me nim nu adu Biase nti me ba be hwe ho oh sa na asamu kadi busu ne yekoye adu Biase ho Saturday no pa yekɔ ne nana fie ana echi ane nana nti echi ane nana no ono ne nana ko wura dem
nti wo pie by ne nana na be mama kwa aba na me question is asame na one family ncha nana oso oja ye nkwana ye ru ade hu masema me ka kire me nana ana am asa o ka bibi che nana enko pie ba no ba be ka se ma ase akwa aba oso ye nkwana am sesame me de me ho ntene me nti sa na ampanso ye ne ko nka bibi o ka kire nana so ni mo ne wadwume me so me adwuma metro mass me ko metro mass 2018 2008 ese de na me ko adwuma agro chemical me se me be hwe adu bi ase nti ne maame no etra ne best kasa che ne ba no sesa me kwa na de oba ne nam so no enye kwan papa so me baba na de wedi na nka enye me de oba no onye obone ye nti oba no ware no oso nti me ware because of me ba ne nsi ampa mommy nyankopon pe bo no ko no nso me ba no nso na me ne me kunu ne wadwumem eno free mu nti me kunu since kakra ba ye no onya kwa ne nya 21 million me de bi ko to tabletop fridge ana mdi bi ko to travel bag set ana mdi bi da ko to school na mdi bi ko to treasure bill de e ma kwala no anti fridge ni kwa ma kwa ni di na ma chom se da chi bi oni a ma ka chen se we ye ne dia it is bag last size na mdi ma ko South Africa na ko pon pe bo ni okodu won so enye adwuma anye afa oba no super me cho so pa me cho me fa ne bo ne nche no do aye bia me fa nche no anti ne ma me pene ne so teye ana ofra me ka chen se what is ne ba sameba na bana ne ba me hwe na manje no oyo bata obi di ni ba enye ne de nti oba no ne ne hihya ware no me ma ne ko oba ne ho na tara me mo miti ase te mo miti ase mo se ma abra enye hwe bi so obi fu kuma yefu dwa bo no aye bo ne de nso fa ne bo ne che no so ni papa odi na doriel no on san ye sa mistake ni bi nti fa ne bo ne che no ma ne mbra me ko ekura me ko fa dwa na meble mu bi ma ko ma ya wo ma me ma me owo me de na no tu asebe ni mu no me jai bi ama ne ka because me juma phone na message no this me juma phone anim de na ekoso to me na tu me fo senka e ko yiye ma na ko ni me nti me hwe ma nje boy ni bi because boy ni pa bone nso ma me kan ma me je boy no oba 27th May 2019 Scott be fi Accra ba kwa no ni ya boni din Samuel Buedi Scott be fi Accra abakofo duano ma no ni bi free South Africa ho no be duru Accra no me pacho you or slow be private car no pan question Madina station and or free draw the buy nti ma this ka ko hia no kofo dua pro station na me twia ma no nti me pese obi abehu se we tu kwa ko baabi ana anye ye nti me to 50 bag na say 1 cedi no no na me to na me de ne bag no e hye na me de ne ba fie da me ne tino ko sa dan so ana message ne tena na me provide bibia WhatsApp be dua na obi bibia me na me ye bibia wo fie adwuma sem na ma me na me te pempem ya masa wo buadi enye adwuma ye emo na Nsem ba ye ma Nsem ba ya o se me Nsem no no nye ready so obewo ana me Nsem no me Nsem no ya funu boni oni musima se o enipa bone eye nipa bone ma na me sibi Nsem no asam obeadi be ka chia me ne se me Nsem na net bi se me ametimi ahwema akopim se mewo ana me se ami amehwe me ho ma ampanti me bra penny ye third born e hwe me bra me bo me bra ma na me bra sama abna hwe na wanyi Nsem no e bia na mba ye mienu pe enyi Nsem oso nhwe wa ma ko be hwe de ba de be ma na visa agro me first hospital me call ye yes me go try scan na me ko try no me ba ko try scan no so mo information nye crema wo enti me ko try baby foforo na sam obodi anya pragia adwuma ya oye na me so same me patcho ma me scan ko try scan asmo be ka che me so me say me won ti scan no de be man ko de ko hotel no ba akoda what's the saying me dabi answer e dia say no ka che wo o scan na de be man se ko try scan nko de ko hotel e no ba akoda okasi wanimu ana sache sai bia okano kwan bi so na wo no na wo dane no akọ ne wo kai ma bibia mu adansent bi shada ball na so mu nti wakasa asam na sam ya me ya nti wana pastor si del me kan si pastor na e Monday na me born imri mu ha na me man so tro me ensa woman say so tro say ma me patch me born na so mu ensa ana me ka chen so office me yejimi for ba hu utu kwan ade me fa so awu ba me ma me amama jew same onni nka ye boni aye ni wo ba na menyim
wona wa hye menyim ti kwa be fa so yi akwa na fi me yemu no yi akwa na fi me yi na fa me si wo na kwa kwan sabre na okasa asem gwe nyina che no free South Africa buy na what wo fie me dem no ma me na still me na ti dem wo dem na no oda sorry e na wunyi say yo saka che o se ko ne ko yigu e na wo a wo hwe ho kakra nka o mo scan ko twa scan o to dem e na o se ka che so o ba ma o scan ko twa ne de ko de ko hotel e dia sabe e dia kwa ko di ba pacho you e wurade nyakopo e ma kwai mo mu di nsafo yanko mommy anto ho na me hu say boy ne abeso on hwe me nti me bra busumu bia wotime po me bra mane no na me after na me 3 months and every month bia na me bra send me 3 million na me ma me nso na Mr. me ne chimi yenu na we di ba me ko hospital na minister na Mr. me ne chimi yenu no ma miska no what so to o dem in trying to on 3 months time no ana ko hand dan me feduma bae no na oni bi no ko hand dan e wa asokori zongo abechi ba ko fisa me fie asokori ko fodua asokori zongo abechi ba ko fisa me fie ko hand ba na me nim say auntie Wednesday me fe me ko aduma no me ba boy no me ja no e ma no o de akwani blame wo kwa me so ko aduma mu 4 na me fifie ko aduma no de akwana be ja kwa ho se me fa me ba no ko no hwe no tunu say say why na de so fa ne ne ma ko hand dan so fa ne ne ma kwa me ni mo hwe akwati mu oden anti me fi aduma bae no na ne bag ni bi dem wo me so me ko catch me ma me say sa me so on share akwara ne ma ni ko school anti do so area no me hwe akwara ne ma me ma no lo fe ti me ba ne ko school a no so aba me fi na ma me say you anti me ma me so bae na sa me wo ho but lucky say na that dey so meet them na me say meet them and so say me ba no pe na me fe ra na ka che ne say adu ma me eye meet them on ti ye nko school nti hwa na me ma me de na ade ko e akwala no so esanse ne papa ni wu ntem sa no so ano ti ma me na tse akwala no nti akwala ni me ma me kwase me na ode na ade ko de to nti me fam na say ama o ba no beto sa me ofia na wasen an na me sa me feduma bae no sa me ni fie ne bag ni wo ma me say so kwa ma ne ko onyem enkasa da na nipa nde na oyema eh wo bani ayefo papa nti da mommy na nti that time na girl na one ne hihya wa ko South Africa one ne hihya wa yes na girl no so enam same ne bra so same abuade nam ne bra blessing so na me di hu same no nti ne bra no so te dia same de ye me no na ne bra ne hu say mama ya na mama ya so ti na ne nua ne ye me sa no ono so frɛ ni girl no ka che girl no say and same nua same ono oba na net ko fodua ho na me so na same di hu oba na kwanse na me nua ne de oba na fa so na girl ni nji ntama girl na jimi number wo blessing wo na girl na frɛ me ntama girl ni ka secret e wo oni bo ani temu ni na de kyerɛ me ti girl ne be pɛ ma asɛm okay ti girl ni mi di nkomo na same ni nim sɛ ma me ya frɛ me enu di nkomo ka secret na wo mu ni na de akyem ti girl so ka sɛ so ono ni nti na same ya me sa de ono so onware same no ko de sensa na same so de be di no yes nti me girl ne be ye ba ako nti bo ho a girl ne frɛ mo same ba same nim sɛ girl na me ne kasa same so frɛ girl no e ka che girl ne san oba ye o wakra ono ye adwuma na one girl ne keka ware aso ka girl ne pene ya nka nye ne so wakra yi na girl ne sense na sika ya owo ho no na okache maame ya ne se owo akra ofri South Africa ba no owo akra ba sabre no ohye wu fi de busafo ni nani so akra no wo ne papa kwa ni se akra no me wanso ba no wo ho me wanso na me ho no oh nti ya be ka baako ana me kosusu asem no wo kire no ana osisika oye obi di hie bo ne su obi di hie ana kwan abo na de wo fa so nti on person busafo be hu se ho no wo boni beti me di wewe dwane ono so bibi ye ne sesia na wontimi fe busafo mbo amane enti to me ko a so dia wo fe wontimi mbo we busafo ma na frɛ boy ne busafo na bo amane enti mama ko me frɛ boy ne wo fa kofi mensa na mo ne na ma me bo ne wo fa na amane se kwa se na ne wo fa se ne de me nam so na me kra manyim ne wo fa ne so obisa ne wo fa se nye ne kra no no kra ba ne ko tini fie na da me ne me ba ne kra be di edin enti ono hwe me ne me ba boy no na ye kukumponi ye besoa statement na wo fa ne make mama no nti asam ne ha me na mko boy sister na instance na wo fa ne kasa wa anya ade nti betime twa ntro de ato boy ne so ana nti mommy one day mi fe djuma bae no da one day mi fe djuma bae na aduane ni still she fridge mu ana mi beto mo ba se benu edi nti me manu aduane awie
na bɔ ne nya akɔ ɔna opi sɛ na maame ya na ɔne ne kasa ma twɛn ya sa memba na me so de kyemesi akɔ adwuma nti wɔ sɛ me yɛ me nneɛma ntam timi da sɛ na ma kyemeti asɔre akɔ adwuma ye fie no so akwan ho pɛɛ ma me twa kia bi suwɔ bibia me sɛ me cross road bibia me sɛ me ma me cross road na me sɛ de bi sɛ na ade me sɛ me cross road de me cross road na girl sa me ne maame ya kasa ka kyɛ maame ya sɛ me oba ba ko nti ontimi ware me na de ntina maame ya ne maame ya ne kasa maame ya ne bisa ma sesa na maame ya ne nimi wen nta maame re hoye na me dan mo be wura dem nti one ge ne kasa na ge ne fino stay ska sami ni pabon sami e widi ni woni so pon dia wo ye mabo ani ni na still la nye bo ani fa sami sina bo na fa na ka kire me nti stay ska me pese me ba ko fodua na me be to bo na me gu n'ani ma ase nti me kwa me man direction let am ka kire ge Nsem anemba na ebi abenam ne kwasa asem na oche bika ka de akɔhwe ase nti on ntena ne baby na de oye ne sebebo ana onye ma nso wa okoko handan no na obeka kye me say na dafo bi o wa kye ne plage atwi ne bretu kwankwa abrochi na no kwa neti de nto so osuru nti o meka no no ntena dan ni sɛ na obo sɛ na wakwa kye obi sɛ sister no so otreshi me ye otreshi we madam ne ho nti ma madam no sɛ bia me dinam akoma no no je me one cd na fi say bia de no ebro one cd a me man scan bi ka ho nti be ma woman ne be pay ma asam pa ana wo do wo same wo do ne makoma madam no ana ka chi madam ne say wanya dan wa sokore na wo siese mo so na wo yira na o se da bi wo na ompna na o se da bi ana madam ne say na brand et so na wo ni yire na wo ni mpna de a na timi say wo ni subanti na oba bi ade na madam no onim say wo boy no ana no onim ana se na wo ni suban so de bi ba ko fodwa ha nche nti afna me pa oba ne na bobla wa bra wo no net dai ma ko enti madam no ona wo bo sam abuadi ya be ka kire me se wo ne ma de ko ma starta no wo susu an charge anya sina wonim say anya sina sister ta nim say wo ne no onim say wo ne wo boyfriend no de be ba body do onim se na me direct say wo do niema koma ne pam Mr. Tandu no onim say okay enti o ka kire me sister na charge na aboode no agene aboode no enti bi ko sister no say me ko system niema ana me sister ta na ona me de bi kunu di ne niema bla wa o charge na aboode no so kunu hina ana me so na ya ho afija se ha adwuma na ede ni aba nti lu ni mu no o twi plage o se fe ne sen ana me so o de same o hopo se Philip Brown na me sin an o madam funtu ne na nyim me sin an sister ne bisa me 3 times apno o de ni sa kata na no ona so ntu ne neti wa sokore ana me se da bi o no te kofo dua krom kan tudu o same be na kan wasam yi same o twi plage ana me sin an pena ne plage ne be twem na me se we o se an ene Philip Brown so waka che me so hand down wo asokori zongwa o siesie no nto ni na nya me sia o se enu na oye widi ni pa wo beka che me se me pa oba ama no nti me ni da form anka me se me pa oba no hojodi na ama no nti nunim enkasa me dada na no ache me fia o tim na me no akofie wo no ade na sa me nkwa che ofia na o tim asokori so waka che me so na danfo na ti wo kan tudu nti me kan so ma me ko hwe bebi o ti a o si da bi that time so my last born Philip so ma ne fedu bi ase ba yo che ne plage ni twi ni nua no so ma hu ni nua no okay but me na mo matches 1.5 na obaji ko man se ni nua ne ko da so na me de man no wo mattress 1.5 and ono say ko no say beje ma o se sa ne niam ko ma obaji oji 3 obaji cap mbeshiti a o de bede na obaji na no ko jibi oba ya no ma me na me nyim tina se me mpese me kasa bebre ntino o bibia de beni ene nation ti dan na madam ne kan asem ne kire me no o ni oba bedidi na me se san me pese me ko hwe bebi a wote o se da bi ana me se na de me pese me ko hwe bebi a wote enti me ne me ba no kwatena ne plage no ko bu diesel ne ba no be pake wo salvation sorry da so ko salvation sorry da anim wo enti yakopon cha de o si ye no na me so ba cross road dance na ko bebi a mete ni e hia nkwala me yin me mo am yin so no nom ne ti fie enti o hia nkwa na pe o se killers mo kwa he nkwa ne se kwatade pe na me kagina ye enti bi gina ho pe no no so anhwe ne chi se bia me gina ho no so atwa kwa ne mu kwa me fie enti kwa ne do mpra me se bra no munim le we o me se ri ne ti fie ana me se mu ne ti fie won sa be chi ba ko fisa me fie ozongu so me se fie o me ni mo enti mu kwa kire me o se ko todo ko enti twan ye enti be hwe bia nkwa ne be biti me aduane agya me ana me se mo ma ye nko na ye mra pe ne sha mele bi no se ha me ye ne amele ne te enti na amele ane nko
na ma me di hu baby a okwahan ne dan no na se so hu ina enye na danfo enchen na otie na mom ono ankasa akwahan dan anti me kofi te me kofi na obi senior ma mienu ba ko senior ma na me chia me so me hwe brother so mukra plage ya no ono so o penini de we fi adwuma aba epie na ketwa ne de omaaye ketwa ne de omaaye ana me so no me say ade na me so me customers ne na me funa to nsuom na ocha me ko market ntinka obi na che omufi ntimi ba ba hwehwe wo na ocha obe family me akọ market me hye da ka sa akyere wo no so penini de wase epie na me omusa me say fa na me time so me say around nti e kakra me san aba ntimi bedu fie na sam wabuadi e da me dem da me bed so we yi no aka ne boss ne singlet oda ho obedi Marcus mama so ehu hwe e kakra me sa ko fie ntimi ko fie na lock na ye nua na aba nua Philip na aba na me nua ko kasa na me kan dia nua de mi na no se no kre me ba me wo fa no ma frɛ me e bisa me se me ba me hu wana ana me si de sa me fa me me kyerɛ wa o so fa me ba bibia wo te da me wo fa me so frɛ me bia o mu bisa wase me so me ni mu nti sister se mo ka fa me nua no de no kre nti amane nua no so de ni be hu kwa treatment a ne nua ne de me enna mu ni mu nyinsam mu do de bi nua so be hu bi Marcus me bra ni Mr. me kwa mia me nya 7 months that was 10th January 2020 ana samwa buade na ju 10 okoko beto share me so by force chenche me ma nkwa no ne menda nto cheche me sa komachi sei obi a wonyam 7 months no de ne 9 ese simi na no ne me die by force nti me so na me ni su bri me na so onya bo so me say 7 months na me su bri nti ada munyi sei ye nyina na wo ne na ma so nyi sei a wo se mi nsane die nti me so me fa me ho ma na ne me ada ti woni na kopim sa 7 fa me ho ma okay nto be force by force chenche ne me beda nto ye me sa de no na anadwo nti me so ne me ni subri ma akoma so ye me ya ana me yi me bra e wo brazier so cross bar ana me twem sa de wa boda wo pese okumi ana oso djuma me ka oti ahwede na osu me na me to ko si place chem wo de no dia me wo ko ye nti ade chin Saturday na pa ma me besi me niema nti ma me pa ne me so me nim na page na ma me sa na ma ndo ba me nche na wonti se na de na asa we nim na page yi nti ma me de fele to nchen na me ka ne kwa che me ma me na ma me fe no fa kofi mensa na obo na mane to ho na no wo fa be ka se ma bo na mane se menyim same di na se nya ne kure Philip nso ba bronya December 2019 bronya nso ba ye no Philip nso be ka se ne kure menyim kwa me yawo eno nso no fa se di na se nya ne kure enti me ma me aka ne de na timi se ye ne kure na no fa se ya kolabone ade na wo fa na nka san frɛ wo enti o ka ne dum se bia na ma me ka chen se me ba ne de umatimi ayinya pie ba de ntu one de bas because some bra penny so mama me warn say enyom no be hwe nyinsen na ma ba betu nyinsen yanka ho asam de na yan hwe de tu hu din ana let's say from day one ya wonyinsen ya kopin se wonya abosome so ne na wotwe kakra wo be chichire won sa begu wachi ene wo beda ye nyina no wa ma ka preba da bi nti one me beda na echi no ana o ka che me say on tell say me mama afa na wo fa bo na wo fa mani nti mama egure ni ma sinti o frɛ mo phone so didi mama atem nti oni mini chi yams me ka chen se enye me wo enye me bla me sister ne mam na share me nyi no ma hwe me wona onyi nsem nti meje me chop money wo dey 10 cedi nti week 70 Ghana ana o see you ane kwa no just odidi matama so risk na mama nti sa 70 Ghana no na no de bakopim se me wo ye nso akwa no anu akwa anu nu fu oda 70 Ghana that times na ma ye tono 36 cedis nti o be to akwa week akwa di 2 na kakra pampers nso discuss kan kwa nso dia me medio no enti so me wo ye nso me bla wiki bia na me bra ese ne 1.5 te me yi bi di to akwa ne pampers ani nso efesi kaunsa wansa wagu die no akwada tru kakabregure afa wo ye ba fibroid etete wo am ekuyafo samna edi wakagina mu ba bibia da ya ye ton nro na fe so kura no ebibidro de awudo ani kyeremu ekuyafo nkune ne samna busutam kuma sebra Akoma FM kuma se asoko ha ye ne mo no main gate no edi anhwe na bajo de 0546840846 0546840846
Mobile Outfitters Ghana eso se bra na wo phone no gadget na ekura wo no ne sika ho den papa pam eno nti wonya sika to ade beti se phone tablet laptops and cameras na bomoden abo ho ban nam se nuama sa no hwe ne ya ebeche eno nti ya fa kona won fa fusion fiber clear coat original no any fusion bi emfem fa manimu ne eche ne kama emfam eno nti ahwe ho a no asa ma wade so empai ena ye mo so amoasa kotutuka afen phone case sa fm wo laptop pese wo personalization na de se kesetal ho ema ne yefan so ani nyina no Mobile Outfitters Ghana wono makache Kumasi City Mall krabata bako e wa hanom a baby a Shoprite e wona enchen ho pay 134535 ahonka heat patch aya plaster ile tu yaw ase no ane sababi yaw no won way aya simple kura wo ya na de atare se wusisi na yaw ya wo kwa chi bremo anasa opa uchepe na no anda wo kase na to fre hom wo ma chira na so ebra no bra no te wa wo te se kase na emu yiwa aya plaster wo de wai na fatare so ye ba na kwa fichire wo te ya pa obi ona fichi kura no time so a wo dimi nya ne ho hwe bomodin na pe plaster ibi wai na fatare wa ya ase shawata de egusu na fa ye wadwuma wo bi biara wote yaw e woni paduam no ahomka heat patch mekanfo e de akyerɛw Cab Royal Pharmacy ade hye wo Newta fo mo fa mani enkyerem GB Lifeline ebi wo ho Willikins Pharmacy Chris Pharmacy afei Otafo so World for Kisi Chemicals ebi e wo ne ho Enkrai Farmer George Pharmacy Palace Pharmacy Judad Pharmacy Tribe of Judah Herbal Center afei Takrade Eyebuakwa Pharmacy AA Men's Pharmacy Cabmore Pharmacy Kendix and afei Shanek and Knock Chemist na ebi ewo ho dudu atuo ya frem 0599 991 149 0599 991 149 uwa udofo bi wa manone na se sabre wutie mi abomodin aka che ne se ne de app no ba ko bi aba ya fra no tap send eno anya de send adofo sika e wo man Ghana mu ha eno tikane no ana che se wo bi ka so o mane wo a e be cha ansa na sika no e maye ene de tap send intino wo si echichi ni echiri ba bia wo bia so wo UK Europe ana se USA and Canada bomadin so be ko App Store ana se Play Store ne so na wa download the tap send app biscuit na de egu fie wanga sa pani na wo TV kakra bi na de egu plate so no anya doko bi na de kan o wo be me se yatam e biscuit ya de papa etimi san so de serve e wa dwabo bia se ye awie ana se aponto ana se dwuma bi a wudie na dom e base no ya bomoden e fa wibi biscuit no fashion awo de gregre fine ne bo no so da from eno ti supermarket na fe shop bia e ben wo bia no ena de wo pe biscuit a de na si kire no so na hoodin wo mu a eno a ani wibi biscuit 0266 830003 0266830003 Home Sweet Cereal Legu Mix Tom Brown de papa wo bi a wadi bibia edi kanfo nam se kama pa de pade wo kanfo a na wa kanfo eno nti bo modern na wonsa enkan de de kopi mo pani o wabusuan mu nyina wo bi atimi dibi enya mu ahoden wo so so a wo ton bi anasa wo ka Tom Brown si kwa hoton no so ya na esam a wo de be ka Tom Brown no wato Home Sweet Cereal Legu Mix Tom Brown foforo no a wo mo de aba adwama so edum pampaso ultimate lane ebi ho Poku trading ubenya bi edum PZ MTN office kwano so akeo so bisabi ewa de share market ebu akwa offense atonsu and afeta no so nyina da ubenya Home Sweet Cereal Legu Mix Tom Brown foforo bi atom 0246 697358 0246 697358 grow fine mojedro bemua waye kama webi wa wodidi pa gise ntwam kohwe egu wase gise mni ho na so so ahun da bia nyanga bomaden na wonsa enka grow fine mojedro koko na wonom de aye wobi bia wanom bibia edi ho dance sampa enya mojedro na wonom ma na enu sanu afuna dodro ni bia da bi we de ya hyehyew ma waye kama eboa emoba akwa fichira enzi susu ye na wote ya wode no edi babu sumi nsia won kwa fichire da bomaden na wonsa enka grow fine mojedro wote ya ebra wo kwa fichire anasa wode ne de he wo kwa fichire na moja de ba na busua eno so grow fine mojedro baby bia won eton no de ya bisa ebra no bra no won mo kaye ne na monte so grow fine mojedro wo mo de ba no nti bo mo de na nso nsa enka de 0244 596 532 0244 596 532
Caresic Ventures, Zahara Mixture, Zahara G capsules, and a fey, Zahara Man capsules, Hindi Herbal Mixture, so Ekan, Papa no home. Na Hindi Herbal Mixture, no malaria, typhoid, diabetes, a bit was a cry, mal pressure, 7 nano at a sodia mom. Bama begging no swap him, Ama dofa ma more pia for word room, Zahara Man capsules, member another egg now, woman so brand, a fey, we will be infections, a power treaty out to tear encom, and as a fena, what an asha, and way a Zahara Mixture, and a fenny G capsules, no, Madena won sa encounter dear ba kama na wo dia memene ebebo ma infections ahodo ni nyinada to ase ede amount 0246348334 0246348334 meda se ama na yetene nka no ode yekọ edwaso na ye na before ama ebebem de yakọ dwaso ne ni sika na enedi komo efa abranti a ye fe no Samuel Buadi ya Samuel bese ne pe na woni ni tu na mawa ne nei ade a Samuel ede ya baba we say ye no kura ye nyante Samuel enumu asem ba say ye no kura pa de a enya na no de pa na ye woni pa boni ayefo bi ho papa enti sika na ye hwe wa ba bewo enyi se no ose no ose enya ne dia akone kwayigu ene ho de manema ma wo bra no maame ene susu omu kakran se wa bewo wasoma ne wo fa so meto akoda ne de ede na sie ede nso no yampene no wafa ne kanenum nsem bia ntasema no wafa ne beka ne se yampene mo mutu di na echo mo beka nyinsɛ ne wasɛm ana me maame so mpene me maame so obi na ni ye de mpa anti me maame ampene ana no wafa ne koye anti me 6 months yenya 6 months no ana bɔ ne beto hye me so bɛbom ne kɔ kofodua wadwo dofso anti case ne kɔ hɔ no so motena asɛm ne so na sɛ ɛyɛ nsɛmu na bɔ no any midi no ana mo ka chen say omu hia ne busu ni no mebeli no enti no ofa kofi mensen ana boy ne ma ne baaye ena obebe na omo overall boss no e ka chen say omo be hu abusua na mo meka nyinsen ne wansem ama me na ama ne bi omo aye bi omo meye okay no mu tua meka no mu timi to akwala ne di betrasie na ye de yakwa san besansa asem no kwasem se eyi ye de ne mu so yi ye rem wo se ye dridri mu ne fifi mu papa na se ge bo maybe te se de maybe bo maybe tuo yi a ene na ka Samuel Buadi nko di tuo on di ni nyina aka hu bi e de sene na aka mo na de aba ni se bam se de sika ne ka ne ye no credit aba te be hwehwem anu nti mabra fa me kwai medase ye be metiefo ni na ahembiem na wie ye bisa wo se wo ho etesen wapomudin mu nsem no esipi esita se de nkrofo ekonnwuma so eye nnwuma dan e de bo santeman enkoso ne ne kyekere no mepa cha wo de no sa na esitie anasa wo de no akwakoye se ne ye kwa ne ye de safo na ma wada ne nsafo hene ene nsafo hema wo fie enti esi sister ya bra Charles wonye safo yi ento ho ma me na me ma ne free school ne ba na de amawo mo abiepu no me pa chaw enne se de economy no emu esi ayire tare no woni adwuma ekita wo a wasemo emobo na se nipa wo betimia ye adwuma na wonye sika e de ahwe wo ho ene wabusua ni nina no egina se wopo yayo na ye yonso so a ebetimia free wo so a emada doctor nyuma penti abasobo ne de bebre ene yasesa ede amano na no de yikra wonya ye no kire se facility a yaje eltumu se bano also yade a eye yafunukuro na yati ni se na ekonso so a enya de se eyi na di ewu nipadua no mu ebiem enu nti also yade no aba beja wo so ene wan wutimu se bodia ekura wo no hwan na esu hwan wunhye dante ase babia efiri ba wo ho no mu a wanka wutimi bubo no ewai bidima wo hoto no se wadidie ni na ayebasa oyam no samfno wutimi se kuro bi ene ade a mepa cho entinatna ho yade ni na ekọ health alert clinic na afi yakwakotu ase ede afiri ho abra no yebetimi atu anamawa ko duefo bi wo se won hwehwe nipadua ni mu emmayen ebia na yade bi akwa ko hinta wo ba bi enu tintempa na ya pe anu aduro
nipa kora ne betena ho saa won ko hwe nipadua ne mu ntia bet oh na sister adwa kra se no me hu no ne wonyare enso so yete ye ne sister adwa wokọ dada kra mpa asem no ayeka me pa chaw ene se wuni honom na se wo ma ahwe ase de wo ma besi aye mobo no ena ahoden no ebi kura wa na se wo hunu se de enema esi kọ no ansha na yade aka wo de atim ho no me pa chaw pe anu aduro na ekọ de wonim no so de enoa ene health alert clinical Dr. Kiki ene na pamfo eda ano eno ti se na wu pen ya Medina ubehu yen Kaswa ubehu yen e wo honom Ashaiman ye wo ho Pokuase ye wo ho Takrade ye wo ho Yeguso a esese Kumase ne de yenyanye branch ni bi e wo ha nemom se de wo mu besi aso ye mu ene ntemo a mo bepese ye mra no eno na beka yen wawa ama yetimi e de branch ni bi abaha ne mprempren ya ebi enya maye de baabi amabobo so te se Kaswa Ashaiman Pokuase Takrade nini na sa wo ba honom a wo betimi enya yen e wo honom eno ntintama so me de me numbers tuja numbers a doctor edidi juma e wona ka che bomodian sa wo befre wo fra ka che doctor sa doctor media no sei media no sei e de ena sei wo benya daje ene wakasa ehu hia se ye tonsa e de fra wo ho na afa ye de hahan ene nubuna e ka wa ye be ye ne sa enti kire number no eto baabi e na wo ren emfi 0242 51 88 93 0242 51 88 65 Marcos Misi Subium 0242 51 88 93 0242 51 88 65 enu ti me don fo papa bi ewie de ye boni tew me bre no kran so enya ayebe anesa na mom de me ka ma na kosi ne se ene se wukura hoɔden a ɛna wo nkwa wo ahoɔden a ɛne ye kwa wo so wu kobi wo nsɛmpanifo kran so ne kan se ama me ne wanse yade se ne ye ni nipa nka ye ni na betumi asa na ɛwɔ se yapomudin ho nsɛm egina brane na afa yapomudin ehia yen ɛno ti ye ni na ye agitwi akopie mu ɛwɔ health alert clinic na yakwa kodin komo ɛde afa yapomudin ho Marcos medase awie ye de besi ha nyame ya domo a dasene ebre ne sabemu a besanso ene wu behiem nyame ensha papa ma bra ena yetse ne nka no na ye ne nua ba ye frɛ no sika ye na ena edi nkomo sika ye na wo hia brantie watumi aboa no a na ye adwuma wo Metromas bɛmɛ nso agrochemical segya waboa no a ema bɛmɛ benya akwanya kɔ South Africa okɔ South Africa no ani eme ye nkakra ma no frɛ obɛ ya wo se me na ne wontina bi menya ba foforo ya me be ya no ho ade ensam no ano soso Pastor Julius akwa baby me jo so aburu na gua kokko de na me adom ensam no tie mu yie pa me tie mu yie pa na nsam no anu wede ye hia be ma no because we fa kofi mensa because nsam na wo keka no nsam bia no wede nsam bia no wede nsuo bia no wede what me nkyɛn wo fi South Africa wo kɔ ye ma nkakra de wo gya wo ka kire me se wo fa ba foforo aware na wo ba ko menya oba na da wo sia no wo hu so awo mabusuafo se e ma me nware oba wa wo ba ko enie Debi o no wa Ghana no wa mfa na kwasa na busuafo ode ne kɔ hɔ abusua hu no so awo ba ko nyina samo bua dio sama wa se di na wo ba ko nipa wa ya we pa nyina wa ya we ma eno na ye ka no aduabo de ntwamu da we asem na ye ka ho asem na anu ya ni twabutu ani we ba ko de oba no didi be ma na be ma no ko bodua na we susu be ma na de adi oba nti se ba we so wo sa akoma de akon so e wa ko bodua kunu na de na ye wo mu ya busuafo aya na on se ma he se obi ya de a mperfo ka se me se kwa odi abaye afaso ya sabio abaye so ni dua so sei akole odne baye ma commodity akola so to say nyoma nkoye but ono so wa invest wo wa brabo he so invest wo brabo oto and today francis ma yake na abrante me frem be ka say ade na bra ye invest wo mu wa ni say say ono so ono me die ataka on nkwasa asema be ye say bra sister ne dan na wo ti mo on na bua wo South Africa ko ba nya on na say ade na so ono so wadi mi ataka na ka bra be ka san kwasa no o ti ni dem nya say no asa twempno na so no mu ano oboso chese
ọbẹsọ chese system wo jimi ọmpẹ so say fa wo jimi oh na me kase ma wo di ade ye obi ya se ma wo di obi wo wonto wonu obi abaka say we ade na wo ye jimi sem say na mom sa do no bi no wonya nto obi mu na wato bi mu an ka de be ka cho say tem lele tem lele si wonu ade be ma di ababa wo ya fa so no eya wo bu ni nkwase amprensa ade na wo ye ne sa ade we ade wotumi abetena wo ba ade mama na hwe wa ama wa ye fe dakoro wo ba na nuano no wokọ woso ne empanifo ente se mo di akire mo ukoto akola adin akora no wan na hwe no eti di ade na sese woka mo ntumi anka hwe wo hia busua ne nyina o meka bibi nkire no na nya saa se de oba yiye bibi entumi si o mo meka na koma nto ne yam na media me sese wo ba ya mo wudua akora nyame betua wo ka na obi kan no miminku wa wo bewu wo se media menya wo hwe minku wa wo bewu enti we se mo ameka bibia anche na koma nto ne yam na wo de ho kura sede ne nipadua si ye no wo so ebedru wo so saa wo so nipadua be ye saa that time no na onu nyame ehu ni mobo na saa so twe ne ba so enti esere busu ya no e friju ade ko no meka bibi nkira ye e na kura ya tena so no ye wie ya o mo nka bibi nkira ye ne ye nka bibi nkira baba wa we na koma nto ne ye ansa na eduada ye the fire na ba be guso fire ne so de ebesu enti o mo meka bibi nkira ye na ye hunu kwa ye be fa so na kenya saa de o meka bibi na we say eduada fire ne ba wo mo be sisi wo mo na gane kwa say wo ni ye na meka we dey sense no ma ko na ono ba ye fa be say ma ye nu aba Sandra Obriye Boa owo MTN headquarters efri ye nu aba Vera Kakario no de ma ye nu aba Sandra na mi shira ono wa wode enye pepepe na de ne boti amen so amen Auntie Sandra nyame shira mama abrantie me ka chen so onu aba na be ma bi be bu nu aba kwase asa maame nso a wo abrantie ya utimi bie wa no ka kira oba be ma se wa wo ba ku nti obu send bra mo kan e ka chele di no oboa because bata papa bie no be ka sa na che no oboa na bon one they don't deserve we see anko because if wo de wo be kura kwa kwachia wabusuafo wo kwachia wo nana no wo kwachia trochia wo nana se wo na ye juma wan ka cho nana se wo gala wo ne tie nie enti oboa mama ye nu aban o pe no dada o ma ti da o pa boy ne ba so be bu no o pe no e na wo do no am se ne do no buru aburo ne so sa na tie ade ne sa na ekọ e wa bonti nyina ma se oba no ohun si igbe de ma ne bia mpone na me lusu no asema ba o pe so be lusu no enti no do obeka bia no obeye but yesre ye tufu bibi sa aba wakwa mu a na yire kan da bia red flag na show wa hunu wakwa aba wudi sika na akosia ni station akata no so e na be hye dem to aduane mani di ka woto obu ni pa nyinsa aba so ko yigu wonya ready so da kola wo ko yimu na fe de mo busofo mu di eche beto badi obi a hye no ama na wo so kwase o mo hu bi da etima wale ne wo ya no wa anya no hwibio wone na nda bio ana onyi se wone na nda bio onyi se ye no ge iso ane na onya 7 months na boy ne be chichire no chichire mi nsa no fa no de opa bia obeba be che yen obeba samobodi we wudidi pa o so ane wona because one hwe na afa wo so no ni nua be ma na hwe no 7 months no wa ba ana wa chichire no oba pa na wa ne na da wubia ya waka ni ti ahwe plastic chair mu waja hoko wo wenu nyina nipa moma na kata wo mu kwaso mua esu ena ti wo mu ebi ne samobodi emua su ena ti wo mu we yakana fra mema na eno na make yakana fra mema mo amukan nipa no mo nyini di mfiri no onka ye twa ne wa fa ye fa wa so wa frɛ no na na mo da mo ye no se na amene enti omo pada ye mo na amene
Cause asem na hidodo. Mama. Ni dine dey say some of wedi no papa dey so. Wa beboa no no medical no. Because me ha baba wa ni mfoni a me hu say ya. Oba papa bi krofo behunu. Oba papa mama na me o say no na me ka. Me si dey bia na mo bi so no obi be yi o. Na so nipa no ompe na from the onset man hu intentions a wo dey ba. Ompe no. Me from the onset utiete nsem na ekọ no ohun se eho no obeboa no e na ode kwhye ho no ompe ababaawa no fi so oba ya asebi kakra won nsem a waboa wa mo atu kwan o se de na esi abroche bie ni o waboa wa mo atu kwan mama akọ anye ya ama oba na ba membu opon nsem a nsam ya okache ni nyina o se wabusuafo se ye mpe oba wawo na mama minim oba wa wo do niserve odo ho oniserve se obenya obi obedo no enu nti no o so wo mpe no na so ni nyina ne maame ne nakasa ma wo bampo abrabo na nkosi uyi o ono etimi discover abehia wo se eye ne fere mpo se obeti se tu kwan anye ni ye ono a discover abehia asa aboa wato se that time no 50 pesos so then and wa betina ne dem office South Africa ba o ye na again be fa ne tell fie no na busuafo o ka kire na busuafo so o tenkra yo o se no credit so obeka se o nyeye nti o kumase o se mama me ya no nyame hira no ono na ye oba wo so wa hu yawa abrante ne de ne yonko ba fam nti o se me nware no no ebi crowd ode ye obeye me times 2 maame ya ba bia wo bia nyame hira na me de abrante ne na busuafo de me ka che mo ne se e wodo e no ade ne ho beba mo de ye mo se ndem anya awie e na wo de ne fa kwan we so na se mo se mo kunkum ye so ebekum bi ye na no ade papa ne we de kuma minkum first dia yes obi fun kuma ya fun nya ena dia wo fun kum ne so ya fun ena wo dwa ne dwa odisi a ne esisi no obi so de dia batina yeah you me mama me ni abadie na me ni asemo afutu na wo se koma young girls na ba because me man trim wording se de we ba wo jini sika dia me de becha wo pato bi mfa nche wo de bi obi mfa nche wo system no ma ya di o sa wo benya 100 Ghana kra na bra wa bre no wa hu nyasem kitu o sister na se first nka wo kita 5000 cement a beto dia ko si dan enso na to say abrante bo say na to say I say cause abrante bo sister ababa wa bi pa mafia me no wo say otimi ka cheso onkoto fried rice otimi ni pie okoto ma no adi no mu pie a ede bo say obedi banku ne tilapia ebi nso a tilapia nko wato tilapia raba ne ga ne wi a kase na obeyi ato na no na be ma ne sisare o sister was me ni obeyi asia ewi asia afa de da for catch up so okra we diska say menya burger tip tra ba bi na mtum tra ba bi sister me nya ne dey me di anto abeje no ana so de dia abeje was me di anto abeje no sister ono ne nka say na me sister na msra was me ti hopa again ya no wa yi kasa na to kasa na obeyi ato no no afa no tilapia kasa no dio mani meme nyame na hu ya mo bam fajubi asemo mi hu ache mame obi ka kanipa brabo nti ye nyame pe no ye nti eda ye ni hwe emra ya kwa ebinum ware omo ware ache be ma net ma bomodie sida ma oba no o see 5 bedroom self contained bibia o see we pepe no ban file the divorce be ma ne ya bodam because be wa ne Yehovah ya kasi ya ka de na tu we nko na se o kaso bebra o bebre se be ma ne ya honkro be ka ho ba just kum no de hu we de mama fa fidie so na obi obejam na otwida ye di na otwida wie na ye adwuma de ntina me mpese me ha obi ya nti eye ne de ye de akosha 29 July next month ending nti eduru ho a chena krom minimini abaye nyina fikro ba nti a chena krom eduru ho de anaja mo beta mechi na yefe na se nya de da fom onzo sempa ye be hu ye be hu obebe wi asana be bia be ira ko bia wa ira ko di
Edu na ohye yi kra wo hye tokrom kra we pia ba. Enti obi biara obegya me na otwe da ne bia me do mo ase me ame mame oba pa Grace board wo anyimi amma wo kita me mu abedru sabre na otwe da no so nyame hira na fe me ame mame Honorable Mrs. Patricia Piaje Asco MP na oya de oya conference nso ma emema kese nan eba beta na chibe o se me ba me nyuma de edro ne de eden ono se ne de nche o se minim se de sitie nti me ba beta wachi yankopon won hira obi bia na o se tutu fojo edum not a plumbing works or no smeda na sinyame sha obi bia oba bia me pese mebobodin because me bobo ameyem from so enti nyame onhira obi bia na ye ne de aduru ho a eno de ye mepe no se obi a baji bunu aba beta mechi na ye fe nyame hira omo anya de da form enso de nyame pe no ye ni hweka at least ordinary ko 85 years nti me da nyame ase o bi enso na ke pese nka be ko kakra enso oye na hwe a esi awie nti nyame aye bia adwubi da nyame ase de esi bia de ho ase da nyame okay ene na ye bewre mo ewo Grace gift about clinic akache na ja yakoji apomuden kakra nti doctor bebem na obeba no ansa na obeba me pese me de direction no ene ye numbers ne tudwa na afei Dr. Gabi atoaso de amaye ye kumase ya no mo hwehwe ye kira kwan a Oshim School Junction Barakese kwan so e na Grace Gift Herbal Clinic a laboratory services ya so ye wo ena nkran pumpuni mantem so ye wo new Achimota Petroleum Bungalow ye ne Family Life International School no ena edi hwe animu enti frɛ na oni antwetwe nkomo Dr. Grace Bodu na akasa number ena am ma no se sia o tu ko she Dubai waba Unity into Ghana. Friend, only entry Como was 0543 32 00 30 0543 32 00 30 Yanko Dr. Gabi wana Auntie Michiao. Nejoso. And that be a person Grace gift him Nsem kakra. Yes, because on say arena doso. Adoso. Na mum no say wanya aso papa and I say clinic papa. Na wan kwa. Sometimes baby say yade ye me no. Nti e wan wadru de. Sa question na baby e be crop up wo adwenim. Na yen kama no waro. Dia e person nyina ne say wo ko clinic a on. Clinic e bit ma hwe wo no ye clinic a obisaw. When you Nsem, no share baby alcohol or yare if you buy. Because auntie, yade etini baby you on one makwa or tini baby. Say yade be ba, yen ye bokwano near to Safren. No about say I would read him. And yes, I didn't got in baby. It's in your wrong practices been more yeno, and a dear any a brain. So, and also, and many your friends say health professors, and the two enemies say, in Kedran you milk my indeed. May be heavy food. Ebiane modu. I didn't know mukasa asem no. O ma kire emu se da bi. Heavy food no body ni energy sa na de akoda digest sa ebiane no. Nti ebiane no wo yem na wo de koda enya de a ebe digest. Eti enya mu nti no e da efuru mu ebunu. Ebunu bia na anase ferment a ebe yi acid body ni mpe. Sa acid ni bi e di problem bebreba ebi tori etimi dori mu akwa emojam. Ebi num krampo timi de sa akokora e friends yamkro ene na sefo bebreye den eba eto omutimi e ma yafutuo se be ya e ke yantwi ehun firi anadwo didi hu na emwayen ampa yade bebre ene ubecha ke report no ne ya kire uric acid ye den ewu ubehwem behemu no one or two things bia nipa ne ya enye ena amasa de na ye den ababesuye no enu nti great gift ya de shisha to kwem se da bi se nipa ba clinic ho na yes how you dey no near the counseling count the entire devices are method near because within the Bible majority of the country in this population in this country are Christians. Within the Bible you reading who say yes Christ no I had focus here no buy no so say ya dey no wi a no aka kire patient ne say ko na nkoye biem na kase so since ama wo so adenti na yes Christ attribute to ya dey to a cause our person chere say what treat yare na wie na mo nipa no nko na de comport e ko fa yare no bae no ensa koye men ko koye biem koye a e de chere so sa esa beba na chere say yes Christ kra mpo hu say yare ko fa bae no ye ensa nko hu o me ko yesa
anything the great gift nso desire plan that was say nyankopon kura ono say ade na kasa asem de dia that should be the practices in our center. Okay. Etini the sa council ni eden e ka wotufo na wo ba ye di kan bisa wanu nsem atoto ano ni nyina ne say ye pe ba bia ya ne no free buy so ye pe ba bia ya ne eden e free buy ye hu a ne ya so ano ena biem another process is how fast would desire yade a cleansing system. One say oba a month bia no on only body no a self cleansing. I friend say menstruation. Na abepi because sa moja na woni mu no ense se kanimu. E fini na atwa say ere epie. E kanimu ebe plan nti. O se nyankopɔ hye mmara se be ma korampo ni oba ono wo menses mu koda. Say nipa no ho nte for 7 days. He is not sanctified. The word sanctified, sanctification, come from the word sanctity. Apomodin. Ti adenti. Sa ade bet ma cause infection. It ma be man in na. Cause we do only no koda. Why contaminated and contagious? It you know, twa ho free no. So hu. Body near self cleansing. Okay. Now, yes we dey atu won say there bi. Okay. Say yade obi de yare ba. Dey na be. Dey di kan yes we be man cleansing ni bi. Yes. You be body no, am a body that cleansing itself. Yeah. Ebi eye say ye ma wo asa kan asa yes ebiem ye say the name tutu akwam say da bi ye be ma onura laxative and purgative be cleanse ye fro nankasa den color nankasa mu ana nsununum na nsunum na eye white ye wia ansa ne say the diet atokwam obu american raw diet oni bi da minimum obi ya watra Ghana ha 2 good years no fruit ebi kana no fruit no so yenya niam bebe omo there are many potencies ewom a ni pedua ni hia to one ni obedenya that's the issue near the not to diet so it your time e be man raw diet your time obedi aduane ya noa so hu se vegetables so a your time e juice no I be man ayeden afa the ni nyina say be reverse system no it was the first cleansing no by asa second cleansing no by colon cleansing either in laxative form and as a purgative. Third cleansing, you know, and the can say fruit in the vegetables and the diet issue. And son and so better, ebabam. Ye we are na yasa hwani say. Yaden do no comes as a result of say nipa no mpotem ho na wote no. Yes. Enye. Okay. Et we treat no or san ko ho abesanya yade no. Why you make so bi na bondua. But unim once we identify the environment, especially in this country, gata bi da ho, ye tu fufufunu gum, ye tu enuane bebegum, enam binumu na propro. Wow. Emframa ye twase ye nyane, ye nyina hu say yesi. Emframa boni wo ye mu a, emwai. Eti ye nyam from a pipe friend so oxygen na fe flashing from a boni na yeden. E de free mu na atuagu. Se na be ya body ne be den, e be nyane ho asipie sita. But we dey from a boni na e woni mu a twase nyam from a. Okay. The na ntokua no be bie na injecting more oxygen. Let me sweat in it and sweat my head apie na eliminate yare. System where the two akwam ni e ma wo yade no matter what the situation ye ma wo dura no matter what the situation may be. E wo se yade na den esa penny baby den efa. The person e kire say wo pe ayaresa bia akwa sa na ma ye kan ye practice no Grace Gifted Bar Clinic and Laboratory Services. You understand man nyina beto akwema yere e de am. You sound the numbers no e beto dwa na ya kire akwan. Your numbers no e 0244 126 123 0244 Chamo Josie Fashion we no na ashimata de FFF kama medeti Josie we enya ready made name of Josie Fashion and son master bomb so eno wo oni meet me the sports na hwe ni mo wo pedi ehye bi material yi bi wo ko wedding engagement baby de wo ye bia no invite Josie catch on so pam onema enfama for Josie was 0243433465 0243433465 she's a and mama Rick e dia shey o kuma sports stadium when unity oil shenimu wig bi a wo pe bi an so nsi ho kwan de obo se hye me bia no she's a na ye friend 0249 155 776 0249 155
76 Obapama. Daiwood Herbal Hospital, Safi Edro, Wamodi Nwebebre, Naba Drama, so Daiwood 360 capsules, Bomodi Pebina was Yadia Terror, so in Twasie, Sasa Browning in Ibetwasia, the amount, ointment, and soka one, Indian Yakabum, and 2 hours if you pedium, Daiwood Herbal Mixture, a treaty malaria, create was Yede Kudaguna, Brahma, 1 to mini dear show, wet me at the Diabo, Ridia, my bapping for the Makadano for, and the Donian Fisher, a Dunian Sanction in free home, 0201681717 0201681717 Bell Park just perfect. Bomodi apebie. Enam se wamodi abedwa maso said dia this year air from toner so ni sa okache e free toilet rolls and a fake kitchen towels. Any a packet tissues nyina wamodi aba paper tissues no table napkins nyina wamo ade aba eno ti bomodi na kitchen towel no wo pa de ode bese kitchen ama na chepa de ne Bell Park de no nam se no enkwa na atime de paper esade no ena edi enhwe if labor pad ebe ma oba time bia aye guy wo kwa wo wie pe eno na edi siesie ho eno ti apemfa mo to mo niema if labor pad no ya na wa bo modin anu atobi edi ato niema mo eda moto kama ne bo no so eda fo mu so a infections bia eni akire 0550 000990 0550 000990 Alaska Star Enterprise Ghana's #1 original wallpaper center wallpapers ahodo ni designs ne colors one mo de biaba our face stickers bed sheets blank curtains original curtains bar TV strips lights airport chemicals and a fey waterproof chemicals niema papa de Alaska Star Enterprise etufo nyinada wo so baby aprom e de ato se mmetoi abombre mu kura na mkoton ente ho se bra Akoma FM 0599 991149 0599 991149 mommy wadama mawie Okay, Amazon Prodigy 87.9. Hey, me do we are see. Now say grow fine there. Ama wa ye fine papa. Grow fine. I'm this year. I don't know when you are near this year. And you mean my own tongue. Men put my own tongue for you know only free me who buy. No so beton if you know tongue crown who kura ope or beton. I'm saying your boy, men so my own tongue. And I'm meaning it's me ya nene kwa tanase e wo hwena mpodi ba bia ni hwena mpodi ho ya tanase ne ye kai ya ka o so wo ma me ba ne mienu I have mpodi o se ba ko am se me mpene o so wo ma ne mienu esi sam de ana e yo na bra na bude we abendi ya gifie ya firi me nsam na papa no o so wo ma ne mienu am se yu na me mpodi ma te ase age mienu na ne dia ne chefa dia na aka no o se o ton se man to anka me dia ne ho dia ene obeton fie ni nyina ene me ye den kora na se bebo wa nti Samuel Bobo ku ni di no Samuel Bobo wo firi ne mpacho mu firi wa okay wo ya ho ade mpacho de bi wa nya me ho ade ko tunsa ma busuya woni na busuya busuafo di na chi woni ni ya tobo ne bra yi a efie num ana menka sa dampo num ya woni wukunu no esiye wo bra ye na wukunu na wo na wo so wo pese wo ton agi se wudi sika ban sana wajai fie na ma no ye kotu tirinsa no na sa ba me wodi akire bi wa anko bi ni ni aba ba ko na kwa onu so awu onu krati school baby no how many years ni be man ye okotu tirinsa woni ne tira fie sai me ni ne tra be 6 years ti abusuafo nyina enim se be man ekotu tirinsa ai wo me wo ye kra oni ama mienu ana on beto akwara ni di okay eti ni wadu bia sent me wa be hwe ho oh sa na asabu kare musu ne yekoye adu bia se wo Saturday no pa yekọ ni nana fie ana echia ne nana nti echia ne nana no ono ne nana ko wura dem nti wo pie bai ne nana na ambe mama kwa aba na me question is asame na wa fa me ncha nana oso oja ye nkọ na ye wura dem ma se ma me ka kire me nana ana asa o ka bibi cho nana enko pie bai no ba be ka se ma